Rebesa de no so say. Obese na maame mokaya na medin nse no ema no timine na tewa Maa Akos Akoma FM hospital ka ni ade koka yen o se ontua ade ya ka ne doso enti wo hia brante no wo finance ho no a wo ka cho so opewa woni no wo ka ya na wo sesa wo niema nyina na ne kotena ne dem de bi na efie na boy ni team no ehwa nso na mekuma anete yen na yeti fie baako ano ono ane na yi misika mame sen mesoya na pe bia 10 cedi enyumere 10 cedi no de amame na mda to aduane de ada ye be no aduane nso ofie no o mama na pesika nko ana enyumere de ano aduane ofie nzina menyam ye ne na onye mesa ba menyim ye ana o start esa suban no na woni maduane no a mbachan at the age of 17 be man ka so ope wo be ware na onso wo pa ware sa age no 17 years bache da bio na won pa ware na ni o se wo pandi eti na ati ase bache o ka se Akoma FM amoide no de matu edwumem nti me ka tense so be boa me nko ade a ene mate nti nya pe na wo pe no na emom adwuma no o ka se wo do betum nti na ma wo te ne se pe na o se wo pe na wo te ase mbachan nti na wo no many abrio minsiri yo na wo no make me birthday no ho asem no a mesire ye no wo za minsiri biem edru adwuma ye serious nti many abre me bisa say at the age of 17 years na you say they my matured enough say metumi aye wife nti me power Akoma FM oh na wo power me bisa wo mbachan okay enti wonyem wie ye no ede na wode wo fa mu wie no no ojam honom kwa baby otim ko han hotel no ne Maa Akos obi ya no be mama ne wase wukuru bahudu wa hard say odi di pass besi ono oba we nanam omoka me say oba onyem de ntimi nkoye hwe nti na me ni na mama ne to omoka bibia na mama ne osora no pa mi ko bisa ni ska na ne buafu me ko ka asembia na ne buafu no odi matem Akoma FM me awo ka me na me baba wo no odi me ko to hospital ba ko obo ase eno ye ya ntimi ya de ya ya na tijani oyebema obehunu se wonyem ya wakachiro mede munim kwankwe fa so ye ba ono angasa ena kache mi se wa hu se menyem ena obisa me na me se aye no kre no obisa se on ono ane dia na se mede fili ba bi na baaye nto ya na me se ye no dia mi ntimi kan wo wenkyere no so ono obewi mahu se eye ne dia na se enye ne dia dia no so ono kra de ne maame emo pressure se onu nti eye ne dia ne obe ha kula no nti ono no hemi mama msika ko hospital o maame ba me kurom kula bidi e hono be week tijani no ai ti e hono na maame frɛ me se obi se me de ni nsan e kwa chenti why na from maame o ka se obi obi frɛ me e frɛ me maame se wode mi obi wo de ni nyinsɛn e kwache nti won ka no onje na ade ma no enti ebra tijani hunu se wonyem no de wo wan ka nkyere ne se ya bema bi dwomfo nyinsɛn but wo ka kyere ne se ya ono ane de na wo pa wonye hwehwemu no ohu Akoma no so guso ana no wo hwe onyinsɛn no mbachan na tijani no wonte fina sokoro no so ote ho abi wonim dwomfo onim no ei Akoma 87.9 Akoma 87.9 FM sa wo hwe wo bre no a dumienu abapa honsema aduasa enkono na donko enyabo akoma mu nsam gimedie no ne yede ebramo ene eye fiada ene eye boja ye enunti bomodia na ka ye ho ewo ba bibia wo bia no Facebook bomodia ka ye ho follow yen page no na like follow yen like na ya na wa comment wa comment ewo ho na fe wa share dia maye na fe nsumo am wo YouTube no madaroma ya na mo subscribe ye page no Akoma FM viewers dodo no a ewo YouTube
YouTube na over 1.5 call 2 pacho mo subscribe ya daroma but modi na subscribe ya YouTube page no mo hwe ni nyina na mo subscribe ya YouTube page no na wemia adoma ne so bell ne so eno na se ebre ne so a ubenya notification no na chese wonu se akoma mu nsembre no aso eno ntime so se wo YouTube na se won subscribe ya bomodi a na subscribe page no efama me na bibia enye kama na Facebook so wa like em page no wa comment na fe wa share bomodi na like yem page no so ema ye akoma mu nsem dwumade no eno ene de ba meda obibia se ya hwefo ene yetiefo all over the world nyame onhia mo papa eno birthday wishes no na enye asem ketu akura odo modan no edi echeme enra wonyame enhira obibia wasay na daje na or type motivational message or type empaibo or type bibia ede ebaye mu a enra mo send sika ede ebaye se Maa Akos Akoma FM ya send sika ba na ya de sika no eboa little kwaku no na wahye nso onso aseda piesie enko emau enra obi say Maako na me say yes was say ebra amofiti little kwaku ne hwe ne treatment no asie no me sendi bi but esan say enra eye wo birthday na would ma little kwaku no me sign sende wo hu donti ma sign sende ne pray no so ya me de eboa birthday no na wo de support little kwaku enu nti nyame enhia papa wa enra wo yes ade ma me wo enra so Akoma FM bi no enra na fit me eye me birthday eye May bonds eye dia nti May ni na ebe me birthday kopem se yebesi bosome a ho mu so what you say June bosome no emu ti me birthday no egusu a ye birthday no gusu asan say nyame ya adom a 10th and the sign a 1 year anniversary at the Maa Akoma mu nsem dwumadie Maa Akos any team ye ba Akoma FM na ye share Akoma mu nsem dwumadie na se no 10th May na yenya afe enu nti me birthday ni de eyese kukurubo etuamu saa edikosi Akoma FM na kofi nso birthday 31st May na je say birthday ni de menya nwie megusua edi enu nti se afei enene obehwa yegusua little kwaku ne treatment no yegusua ye ho adwuma enu nti me di me birthday no na me de ema little kwaku ye di 1 year anniversary no na yegusua ede ma little kwaku enu nti little kwaku treatment no se wo de ema ya na wo de aba na ye de aka de yenya no ho ne ye de bi support no ne ye de bi nso atunachi mobile money number no na eguso no 0245301462 Akoma FM 301462 0245301462 and 0599814926 0599814926 mobile money number name no Mary Akosiade yeba no wadaso a ewo konfa no chia ban yare sabia no mu a doctors nurses apomudi adwumayefo eguso na wo mo eye wo mafamu de bia sebe ya womo ebetumi agene nkwa esiwo amaye nti yade ne baaye no onie na afei hospital honso wada na ho utumunsa akurai wabre woni video mu na se Akoma FM na body ankasa wabre eno nti yen save life na eno na ye ba no ba na ya dress no na wonso kakra wo mu a utumi hu se we die me die wo mu eno nti you be proud of yourself yemwa na yenye nkwa eno ene adea ehia kese pa onfa wo de ma ya na wo de aba na ye de akoboa ye ba no shene so se first story no ye Piwak natural health ye wo de 3p garlic meshaba ena afei so no ye growfine herbal tonic wonom ena aso ya senior ye de first story no ebrewo Akoma FM ye maame enkodi nkomo na ye mfiti ase me say nika mu kwadu nti so onim nika mu kwadu nti obi agyan na dwuma wasu ya ho ene be ma fum wo mu adwane ene
edio na so sade etie bia ba ye mre ya ba mu no bibia ebe ye ye yenko na ye ne ye mame enkwodi nkomo Patricia memo ha na apom te say wodi no eye Patricia odra okay odra ewie me ne mabega fo ne tie fo ma hwefo wo na ye tie wo mama da se eye me baba yo a e friend adwo dida ti me de ne koma me mame a not mame nchensua adwuma won kokko enti me wo ho na eja oni boy ma brantie bi nam eti misu mi hui e ma boy no kra na ye ne nte bone ne ye ne ye fine eti hwehwemu ba ye na de ne koye se akoye family enti ma me papa nuanom kra so sorry ti ai ese afia omo kwa se me ma me ba ensu ekom eti me ye frɛ boy no ye frɛ me ba no kasa kyerɛ no minim asɛm kwa mba ne so kɔka kyerɛ boy no ma boy ne frɛ me kuru didi na tempoto eti frɛ sa no na fe ama anibre aba enti ama ese ne mpini su biem kra enti ya ka me ba se magyae me ba se magyae saa kosita ma me de pon wo adwumam ewieye enti opon ye chi no ye pon hu achi no mo ho me hu se me ba so te Akoma FM me friend no bisa ne se den ne ha no o se hwen ha no enye kwambo enti na wo fon o si da bi nye no ho adwen enti na o fon na wonyima na me ba si da bi me do ajo ne me sister yi ene me maame ne me nana ene te ngokọ me nana na asifie na ye nyina ye wom na me soso me ware wo achem ntro nan iti me besra wo ma na me kọ nte wo ma ne maba na me kọ wo ma ne maba na me kọ ma wo ma na me kọ hu se me bei afedi afri na apie me be bisa me ba afedi onipa na o se ne papa kwasia no ono ana enyinsen no ti me ka kira me ba se no obi a waso boyi se enyo ono ntina biem ama wafra wapa kura didi na tem onu wejai afedo so nipa kro na anye mo wa na osi an ne mamu ho no so me de kotu boy na busuafo anim ema ne wofa na ye koye no no kura gitumu eso ono ne kura no me papa mo eye ne ma enti ne sade na koye family na ebusua ade sa papa no kura ye me ho ade no otimu bi esan so wo me papa ma fa enti no betena mu bi eno ye omugi mitinsa eti onu ka chem so obefra kwala na kasa kire no ya hu a me fra papa na me de makasa kire no me kan no you me de mintimi ka bi ne maka kire no ne ombe bi emfa me ho ti mi hu se me ba n'enyim na me bisa no no obo ni din na me bisa no ne hospital asem wo so wakọ hospital eti unsa ja oba do fefra ya abedro ni ehu eyi na me se ma me pani bi wo ye ho eni eti ka dia me de me ba no ebe ma no wahwe me ba se me ye bi enti wo no na mote ha wo ya bedro fia na mu hu ana o se boy ne de ne kọ ho e ma okoye ni wa ba fie eti bi na me say me ba wo de nwa sa waji mi papa wo ko hye ba bi ko ye dro na bibidro wonim se betumi ahaw na bibi ko yaw na se wa mebo bi amane hwan na nim ba bi a wo hwan na nim ba bi a boy no wa be ya wo ho ade wa be ka wo ho asem o se da bi na me frɛ me kuru wo so na me boy na mane no se fine mentonsa na me papa panimu na onfa nkoma boy no esi wa be nyinsan ne ba nti papa luma bi wo ye fie ho na me frɛ me kuru ma no ne me kuru kasaye ana me kotonsa na me de bre no adem kuru ma mamre sa na tie bi kuru no ye kuapini akuapim fo no ema no ena edin sako hunu be ma na busua asa esenka wo oba obema no ena wo de ba eti wo de bia na huhui ena bi nso ana enye jamonu no wanyinse bia oba ne na ko nyinse be ma no
papa ne nsa no kwa ne papa no kura se odi nsa no kwa boy ne ho no action boy ni show kire wo mu no ti me me di ade no man me de me koye me wo ho na papa ne ma me frem no sa wase ne de wo mu ade ankasa ya brantie no ai de wo no wo ba adwoa dede anyemo no wo mu ade on friend kwa mbua ai wo mu ade ankasa na me papa panimu abegina wanim de aka asema kyerɛw na me de ade ma ne mensa ka ho na waji na nani no ɔyɛ ne kɔ wɔyɛ ne kɔ ntimi nya ba ko ɔwɔ fie no so ka kyɛn se kwame na nya na nipa aba wo nkyɛn no ɔsɛ ne boy ne gye ne ho ɔgye nsa no ɔnde wanya de ama no na me pa ne kyɛw na me da na se okay enti e wo ma be 3 weeks ansa no ɔne wɔfa ne frɛ esi me ensa na de bre boy no wo de abɛbɔ na mane esi ye de nsa bre no na me kuru se yu mate eti o friend be 2 weeks ansa na ɔbaaye ɔmo baaye no na ja me kuru mu de amane ɛbɔ na me asam no mantenam okay ache se ɔmo bɛba ne ye bia me ba ne ye no wo baba no deda ma me ka me kyerɛ o se oba bia mimi meka se magu boy ni so nti no se oyi ono ni baby na obetinam na me ka sem na se enye se boy na ye bibi saa no waka no kware no defend the boy no you man enti me de e ma me call ma achin mantinam enti me kunu ene ne mpanifo na ye den e ka asem no enti no osa oya wo na e wo ho na wudidi ni patem na fe wo sa bebo abefa ne ba mani nyinsen etimi kru ka chen so ogini kwasi ebo sika hwani musika akra de wa amoso oso ogini kwasi ebo sika 8000 ena omosre ya ena ebesi 20 na kwasi ebo no wan ebesi 2000 kwa mebu abu no kwasi ano wabu abusua kwasi ya meni mi kru ni mabusuafo nyina se wa first wa fayemba wa me ya hwe woni abofra na nyinsen wantimi ya mebo obusuani bi amane ama busuafo na asa de nsa asa ba bebo wa amane sa abofra no enyinsen nti na ya kwasi abuo na wubu abofra abusua no enti omo kan ya mebesi 2000 enti ono de oba no ono de sa wafa abofra ne se wa ware no to oba ndo otwa ne price e de baye esi ni sika de baye 700 nti 700 no betua na mi kru so onje na mo yese mo beko na masan aba omo sole yo omo koye ma omo nsi ho biem ti mo anyi sika no mi kru anje omo yese omo beko na masan aba wo ma nsi ho biem wo frɛ no wo fa na na onipa no so wonya ne memenya ne de mi de me ba beja no na mi kru se nya wo na wo ye ofa a wadi nani ma ba no wo ka papa ne be ka story bebre eti ma mi kru de ne ko ahemfie ye ko samla no first one o chia me ne ye ko ye ko o ka kire sempanifo na o mo ka asem no o mu nimu nyansa enti o man kan nyansa sem buwa no ayap ne wofa no mpanifo na ni mi kunu tena se ka asem ni nimu nyansa enti o man kan nyansa sem no mo ka asem ni nyansa mu a enka 700 no esin ko omoje nti no onje nsane nne enje china okay ochia me ne kan ya wanje ene ye san ko e no mo san man ye second ochia me biem ne ye koye ye koye afedo o se akwala no ndi oba beja ne keke oba beja no wonsusu se abusua nimu no omonye collect jewo enti bibi aba wu na wudi animu na fe asam aba de ujane wo ho yamfa asam ne nko Supreme Court ye be chi ne wo fa ase ne dia obeba Akoma FM ye be chi ne wo fa ase ne dia obeba enti no yamfa asam ne nko Supreme Court ena ochia me ne ya na wo jensa no ena wo awuma date a wo beba besi nne ensa ne gusu wo ne wo fa ne ho besi nne wa ama
ene ensema yete wo ho de bebre no yen fa anya asem se yen si yeji 80 million ye ba no ye gold ana omu si ho bie mu da kosisa akwala ne be na akwala ni nyawo a eno ano no okay ti sabe ni na mo ba no etemo nchen no we otena me ma me mu nchen saa bo so me nkro na awo kan no na branch no be hwe no wo mafie so no ni suba ne ni ye ntontumi mafie ho Oma ho enti ni sabofra na bi obehia ne de a na obehia na abonten se ye fie ho de manhunu wo hoda okay manhunu e wo hoda Ajua Hello. Yeah, Ajua to say. Ajua to say. Me ba che you. Yo, ya da nyame ase. Na oba no to say. Ai me pa che wo. Ai uma mi adamfo. Na wo wen? Me me akoko. Wo ankoko. Me pa che Wo ni wan na wo ho? me nkwara. Unkwa na ate nkoko. Ayo. Na wo mo abusuafo anu se wo ankoko. Me ba che ekwan. Ese wo ma mi adamfo bi, wo mo abusuafo anu se wo nkoko. Omo ni se mo nkoko. Why no bo na mane? Ma to ko mo na bo na mane. Akoma FM. Obi ni bebi a me wo. Omo ni se mo nkoko. Na wo ma me be ka kire me se wonim ba bia wo na ne yam hyehye ne pa no. Me ma me se wonim bebi a me. Eba me ba che ma mi ni pa ko me le. Se wo ma me adamfo. Wo ma me wo se wo dia yam hyehye na abeto manim ye fra me Maa Akos. Wo dia abeto manim se ba bia wo no. Dia wo enkoko no wo fa hene because BBC a ye pesi ye hu akira kwan. Eba che o Maa Akos ka se Akoma FM. Ani o. Ene ma me di me abaso oni le bi amewo. Ai wo so wonim ba bia wo. Na wo ko no cry. Ya ma nkra ma nze le bi amewo. Na enkoko ho no. Obusua mo busua fo ni bia ho. Pa ki mare ni na wa na ni na o. O enkoko wa na wo ma me mu nyina wo. Enti enya woni eye kwakubu ana ho. Kwame enya kwame na wo. Me pa cho bi amewo ni de ni bi amewo ni nje. But woni kwame bu aso nim se ho na wo. Na mami hunu problem ben na ba ya. Wo ko ya wan kra wo momo bi. Eba so problem me kwame na wo. Me ni tina ya chepa ya me ma a de na ba o teni ni na me na wo. Me na tina ifie ni ona kwala abaye ntem. Ifi pese me ni tini ma tini me ma me ehia kwa na 101 ka kire me se. Me ni bi ya me ba o. Na mbu ontumi decide e ma me. Ifi no so kwa me na hu se kwa me enhwe me. Sata me mi su adwuma. Kwa me enhwe me ma me su adwuma ni. Me mbu me me tenwa. On go ontumi hwe me la e ma me. China, Mammy taken it, Mammy funny and say, you say my comedy. It's a quammy and a kind of say, a woman is quite a man other one. You can make quammy and the way. If you don't know, I'll put a mother's friend, 2 million. If a man quammy said, make a mother's friend, a catcher and a say. Kwame ni ye mabusu ni meni na enye ye me nhwese ni ma kwame na mane se e mabusu ni me di mane hweme na me hweme ye mani ze adina na me dan enti me kula so je ni bebre ni se sabe o se oba o se ni be na me makopa be ma na mabusu ni enti empa na hwese ye de se mo se ye mo ka se mo se ni ni jama ni di o shame ni ye di na ni ye di na wi a
Mini one and in over so to them. It's like an answer you to the in almost planning. Teaching on your side, because you come and say, on your money, on feeling that if you classic a mayor or say a no cassan, on can't tell me cry about the other and cassan that. Everything you require a yellow. Not even Uncle if you mean like a 12 mabna. Only and a territory and your side you mean, and your territory and your side you mean. Only see what people can make the 1,000 and be a beautiful beer. One and one. When I made back, not the council or women or seven, I didn't see man letting me share the lady. Once you see, come and see silent, Jenny, one year. A dinner means to a quiet end of. And I even make a kind. See, so no crime, a clan of job one and can do no certainty exit. When I make a fashion or tea and be free, or tea and be free, but I can say, and what you want to use from you, or bet you ration. There's a saying of the Safia Bremedian, a granny of the bread and milk, or the bread of brew, not the stack and ramen. They give the thing I see you, Yon, Shiama, and Mama, and Brahma, Sikama. You can talk out with the bed now. You keep it a day. The man had your bow, no come, distribution is not in the Copa, 2 citizens, no meaning a day. I hate a media after partner him in the day. It is another Bama or Brahmin at Chelsea, my Bama with nothing in it. My didn't complain about Chelsea, the Bama or Shelley. My son will complain the American. Within the letter, a bomb may be beer. If you live in the after my enough for and I catch on the field, burning for coming. If you go to the real side, you to an above and I read a little bit for that. Any year. But you know, Miss Adam, it's your can't some China. Madame Assume a bit, but let nothing else to see. Sababa, my babana, you may be so, and then my babana, it means you. You might make the gas and your man, Rebecca, and a baman, or not by my pap, all me out. If you join a tree, you look off by my festival. If you can only take on us with me, what I can say. Come in by my parents to me, rather than only when you be money be on kind. I'm a little kind by the be one dancing, get a call Bama, it could be one dancing. Said the way, Baba said, create a memory and family. The middle may have been in the car began to go through the areas of be all bring a brass and with the tongue. And say, Sadia, or baton, no bra, and a war bono. Then you never tell me a million because so the million, if you want me, if you want me, if it is any better, you. This is any man, any year, and when we do my camuda. Let me know me, your bad, said you be behind me. Or to you, a fair way with fair to Yama be fancy. It is where the way, if the way never do something, you may have me in the Badriana. Only because I'm about the million do come out. Many do come over, many obey come, every cry, the constitution says, your banner classes say, and I see a banner say, uncle, not a bend or cover, me, I never to not assemble a dozen too. I made your man, I read the sugar, and none of Baba sugar. No, but I'm not before to make us and let us as a stomach. Because you before I may say. The problem one the pen, Missy Cadney, okay, and maybe some woman, Miss Paul Wohono, will say, can I hear if I name them no okay, send be or say. A brave woman be bound to say, Kwame Boa, a year, Mubushi and Nino, Wakacha will say, and Mab Kwame who say, Wouldn't ye Bushia, not on show, a Juma and ye. Ma, okay, such them to me on the pack. I did see a neighbor one of your coaching, a family you see many more else in your shop. A carrier, a catcher, and say, if you want me be found, I say, beauty, and I shall say, Kwame, and I am a bushy. No, my mates name one of us, and Papa be and one cancer, and say, it be a dear barn, a barn, a barn. Sabrina, woman, maybe want to say, one day, boa. A date and as a one in a trimpana.
wakacho so yo busuani no na woni natena be efia na aboso mesan ma ko mi le fi ani le ni afe okay na afe no wona na wo kokwa mebu afie ana wono na na ba ho na oba me ho me sumo ko ne ho oso ko ne ho ebra wo ko ya no kwa mebu abusuani bia ne wofa ne maame ne nua ne bibi ehu anka nche wo sa brantie we die onu bo abusua enu ntija no ma obi mo ebi onu no busia fe kwa wi ni bidan mi bisa onu no wofa e bisa ni say ni maame ni fi ni ne wofa si ni abusia be na ba ye de chefi ye abusia o ti no so che ni che say omo fa u ba bia because we ni e break we na so ye dua na ni e break we ye de ye abusia efie na ebu atem no wo han me pa cho o han ya busu afie enye me ma me no busu efowa efie but enye kwa me ni fie enti eya musi wa afie me ma me ono me fowa efie but enye kwa me ni fie enye kwa me ni fie but eya busu afie na kwa me netie me pa cho kwa me netie no ni right we fie wo meba ana wo han okay ohan ya na ya ni otumi ya dan wo ho etena mu wa bra wonye busuani me pa cho wonye ebusuani because say niya ena ne danya ena ni ya na de dani so your man ba mi tete se ni ni na ni ntiro ni ma ayo kwa me ne ma me etotowa ena ko wa le men ma me papa because ni ma me towa enyaba wo ma me se wa enuaba enu pokura no man ni se wa enu pokura me kire se tie asem na wo ka no me ma me se wa enuaba enu pokura no meaning say woni kwa me ne boy busia ma ya mo busia wo ba bia because empenifu wo busia ni ye before so ni ye ba betla ye because beside the answer amma ma kwan so kwan da ho ye busia because kan ka ye busia kan ye ntina ma ye because tire e bisaye that you bribe na mo fa tire e bisaye wo se wo pe no ene bro so me pe no ka plan ye ka bro ana o ko before me ka be ni before because me because before one sana me ba tene so ama ni say me tene so ama me na aye dan na wonim kwa mebu a e wo kromo wa hefa nkoko me na tele dia ana wa ba tele dia na wa yo ibi nkaka kama ma e bla na ya no oni mi di go mo na we o chache na bishia yi asuboni wo na we o tse we asuboni wo me ma nye we o ba fa abele se we o ba fa o ba abele se ntoni me na se na ma bi di hu si wa na bishia ni anyway na bishia ni bi ena ma mi di ko bishia because we bishia Anthony so wa bishia na mo mutin bishia ni wa se asana me na tuna sama na kwa me ba ba tino enti busuapani ben na wukosusu ho kire no oka kire wo sabua enye obusuani ubekoso ane na twempra bodi be mienu anam yensa kire me ba to so me ni pa egunu ya empanifo no a wubisa wo mo no sabua ye wo busuani no ubetumi ya bidi a kire me akosua bi e fa ka kire me se akosua bi akosi ya me maame onu pa ka se se kwa enye bisia e wo be betu ya wale na yeji yo me da se maame wo banu aka asem wo se ebre a otete ye no obisa wo na wo se oh bi kwa me bi dio yo busuani kwa me bua e yo busuani but mane nte mane mfani sika hwa wunwie wo wi ani aka je se busuani no ne papa my friend ne papa who's me ka chose who's me ka se ni ani ne fine
ewu ati ayewo no qualify e ba akopem na konto ko fa de eye bebre na me ka adwa here party me ka the chantro amani pada se ni apema se dada esi ye ko be bia obaba baby ye to ma ye wudi azimi ye ye dile ni mo ni kwano adwa Agie maya odai usu edan obidi yaw hwesanya me no papa yemi odo ye de chewi me ba eboni ben me ba ye di yaw ani wayo bonia ye papa wayo bonia ye wayo bonia wa wayo she no waka asi we ba bedi atia ye baba be kan ya ma me ma no eti mimi ni awo kikan anya me wanwa ni awo kikan anya me wanwa cha waka asi ba bia ye de be ma no ko bia baba be atia ye me nya wo shiro me ba me nya wo she ma bra no wa sho Ede ma yaw age o si bi ede ma yaw wo ye bonia ye kai baby wo just bi fami won si ma wuda ma top pants ya so wuda ma top dress ba ma top abo nyina sha wuda bonia ye wo se me kire klofo wo se me ede ma yaw efi wo ti ma na yaw bone obi ayaw wuda ka nyina wo buo obi na hwe fo na ku aduro Ede ma na ku wo be ma wo kuwa wo yo tsofo wo ka wala ma ho ton wo yo tsofo pa wo ana no ta ma so wo fla chi na wo fla chi na wo ti wo ma wona wo wana o de no o se wo ma me contract wo so ba wo chimi akasa wo ipra obi na obi di agura na ye ni pra wo chimi akasa wo chimi akasa wo chimi papa ya busia wale ma ne ya busia wale wo sese nya busia wale me be fro o me papa ona be confirm wo ha me papa e be confirm ya busia wale wuti bicho be wati so ma o papa no ma no pasia wuti aka che me se ma ye boy no na ma ko ba wale fam timi kuru nchan na wuti mi joka me ma pampo kan boy no timi kan ma pampo kan ti na pam wuti ya wo record na cho si be be ko ya ba be bo na wo nya nya ka me ya obi boy no e fi ti na nya she na she wo na wo bo di mi pa wo na yere mi dey free wo ma da fu Ajua atete ne how bain na wo ma me ani wabusua for de wa famo ma me so e ma ti ni mo siwe aya na mi ya o si wo o si de mo so o si da wo ba ka so mutu ne fitu pra ne ni tie o si ku pa mo de ma na si me so be ma do because o mo o to the same thing na mo ye oh please so what one could let you that is the same abrana or person ebo and if I thought say person ebo for abrana na ajua why the catch was said for bema dodo awo no mama na kasa me say kwani aya dia kwani akoka ha before for the kasa asem na chum this we say ma fa kwani echi asan wa kasa asem na chum it is like when you look at boy is saying let's say I had a bone in wire no tree no thing now what can you say before to the cast and actually just my father and tea and son what can say nothing you can tell them about me here she boy in cash come on with it oh my god kai so oh we are being send my kwame so kai into your channel and I'm not talking about me age wa ye mi o kwa mi ka cha mi se pampa mu kan
Cause your penny bound to some abua. You are always one TV. What you can find when the child was in the Papa Mama. This one has told Diana, any boy ever dream a chin to make Kubu ye. I cham some in the boy in nice how grown it. On Pessa grown my Mrs. Samunia Bassamunum. It's an empty quadra. Boy, you echo pen to come out, boy, see the power bro, and I'm a do tell you. Saturn the name in Pabonini. I'm a bunch of me do see a catch or say, only what now boys is to come over Bruno, baby Qua Samono, or no quatty and all boys and I'm a boy no Marco, may you pay me flare boy force me choice and I want in our way, sir. One of so better plan a band, but has the boys and about fiancé, on Babun Babe. Boy, and it's a casapan for Jimmy Phillips go crescent bar who fee. Na Mrs. Sa. Kwa bua no ame bua. Na mutan taibi. Na mutan tai na mutan taibi. Na me so say na kwa ne bank wa ma fi ho. O ka se me si bo ni a na mo pa de ba wo fi na mo pa de ba mo fi a. Ma wo no cha de na na wo. Ele ma wo ne pa. If you go the ba mo fi na de. Enye wo ne ma ni mo bri na mo fi ni mo ka se me say. Ni ma ma ni mo ka na next time ni e fi nya eti tama wonye mo ya na wo te beba ne so anansa na wo to obusia fo so manyi ya me to abonta me tini ma le mo te kwa bo le kwa de mo ma ti mi ho fo eti ko ma me mu kro ya wo ka se wo mu anhwa wo no wo mu nchen na wo te anye boy ne nchen wo wo ma me mo ho wa me te ba ne boy ni ma ni mi ska mi ni se ni abo na le na ehwe me eti ne abusiafo anhwa wo da. No, shall we buy no minister? Hey, when did you have your order? Man, we do. Me patch no one sister, me panocre. Why are you for free bosom me because you was so men call? When did you have your order? I'm telling you here. This thousand is Cadena, Professor Bata, or Bawota. You might let me get on a journey. If you won't know the one year, come back up for any Jamaican, come back on a bamboo. Why not do call hospital? Oh, now I don't work out no be any fear and one not to call. Now look at me say the almost cow I want him and then say your sister walk on here almost a me see my husband. This and even my nephew grandma to about the family because I'm not say only one baby say man you want to ask nana some na me ya no baby ko ote no wonka okay ya no le chao o si ya no no age ehe for san ne ko ka asa asem no o fa san ne ko asa ma ko kan ko ma kan ni wani wo ya profo ade ba che wo kura mi nu afufo ma wodi ye me nu afufo ma me na me ma ko na me ma mi na tie me ma me te be me nu adwa ni nya no da Christmas na ma mi ni ha me ko wo de dwabra mo se monye na mo nu aduane eni na mo ma mi ni ba wo ka no ko de ba adresse ma wo ka se ye efiete na ni no ye efiofo na mo to ma ko mu fa bi wo bi an time wo buwa efie wo bi an time wọ́n bí àtàn wò sẹ́wọ́ wọ́n bí àtàn kò tí ẹ̀ lè kú ó bù wá àmì tí wọ́n sẹ́ kò sísá bẹ̀rùmà mímí tí wọ́n sẹ́ kò sísá bẹ̀rùmà bẹ̀rùmà bẹ̀rù mi sí kò sísá kò tí ẹ̀ lè kú mẹ́ka tí ó dúró náà di ayé àwọn ẹ̀bẹ̀ tí wọ́n mi sọ wọ́n sì jẹ́ wọ́n sì jẹ́ wọ́n yẹ tó fún wọ́n yẹ tó fún wọ́n kánò kwalẹ̀ mẹ́bàá mi sísà bá ní ti wọ́n kánò kwalẹ̀ dà ẹ̀yẹ dúró náà ẹ̀yẹ nù ẹ̀wẹ̀ kánò kwalẹ̀ I'm mi kasa ye wata mi ka che onye wuti plan me mi ka kan di de ko ko mane oba cha ọmọ wo be ganya ka ko si ba o enyo na o pe bi ma wo ye aju asem na wo keka no eti ba na bia wo ma me kiti o be woni bia no me na se ene ne ko o ka tem se mi na ko su ba ka mi ko su ba nya e ka ta ko si o mo be ganya ka ni kama titi o mo de nada ena kan wa dai once bi be Ghana card wa won ma mo ba ye won no mo to de ni bi
don't need that. Look at them so often. And then the friend is in my man and no paper and my boy. That's one of the behavior. Oh, plan is in the question about the question. You know, the minimum said it, minimum sacrifice of cry. I don't see a man finding Subaya. You can make you Casado come down, Kayama, and the dad. Not just saying, we found Uma, Yoma, make it to a Subaya, can't cook up with your mamma. I can't know one time. I am telling you, watching our watching. Ade, Sanda woman make it to a warrior, or was some man going to hustle? Me will Maa Akos. Ma, or your boy is full. Between the sea or wood, yet to wear not the banana man and Nimami. Uncle, she had that man for Judy. Hey, now give us so yes, me kwa Judy anyway. Oh, Judy, what for Jesus, I'm no man, I'm an enemy. Marco, King Jesus, menino, I was 13 years. Many King Jesus, I was fasting. And the warrior, my palm from me couldn't say besides, and it then King Jesus. About confirm, say, me, I minute, no offer, any King Jesus. Oh no, someone walk kind of son. I walk a car with some beer. I can hear. Me person a catch on me. Me your boy for to say can was some beer. Then person a catch on me. Me your boy for. Me me say what you know. Me what you know. Na do. Can you say na walk am? Who say one in Ajua tobo. Can you say a walk and answer me? O ma make it to one in niba. Me ne wo fa ase na wo wani hello man yo me say King Jesus na wo ka na asem no wo ma make it wani ne wo fa ase eniba ma wo de ni so ne le wa onim oh na na kwa me me kan fie de bia ma wo te wo kan no pale na kwa wo kan no pale na kwa me bi se ni ye and you na tell me so teacher ni na na ka tell me so we teacher ni won kan kwale age kan kwale na me kan fio da bia King Jesus wo fa asem ne na wo eti yan fra mi dunu no yan fra no kran to nchen a member say na wo ma make it way wa pade ma wo na dodo ahe na no ma so member say e member dodo say na wa ka wo mo so de wo se jai we ne kogu member so member dodo say Ope okunku mami. Blood ye tell okunku bisani se nebua. Oni so ka tell me so sa. Miri ti o de me back me second born. E tun se na be aka me me papa. We want na me mami ne keka nwie me pa cho mani abre. Wo konko ye baako e na hwan biem. Rai for no. Ghana card for na me ma no mo ye dodo say. Ma ho no omo mi ensa neba. Wadi mumie omumi ensa nyina ma ho. Dabi baako ni afa ne sen. Me ba so ma mi so mi dey. Okay, ono so wadi ne ma ho. Be ma ba biem. Kapinta ko bi su ba ye juma. Ani ko ta ba ko ka ten to pe me no se ni o ko ni so mi ne ne ntina na mi nchichi mi husika yi. Ono so so ne ntina na nchichi mi di. Omo mo de jo ko se ma wo be kan si be ma we de jenu. Me ni husika di. Jenu na ji. Wo ma me nua no wanya adwuma ahunu. Oh, so wanya adwuma sifie. Okay, eno wo pesa wo ton wo ma mema na wo kwaje ba na so agibi ni wadi. Ni mo chene na ncha won kan. Ni fi ni ncha ba ya. Aso no ka tell me so me ba ma ba he. Odi mi be diska. That was the word. That word ni get. Me ma sama wo ka ba ka wo nsam ye. What's what you want to wait me can't say we go so sa. What's what the woo be this? That oh, and you me can't say go so. Won some market come and I give me catch us me do okonko ma. Wo ti me ba to okonko. We ya tro for papa. Na me okonko na wo kan Maa Akos. Okonko na wo kan no. Wo ya me kunu adanfo. But o wa ya sa kunu o ya ti say anua. Okonko na wo kan no me kunu adanfo pa. O to say me nti awo me nyemo no omo yeso mo behia moja mama omo to say nua bibi hia me kura ne me kunu ho a me frɛ ne pa ye say wo de bra me enti na me pɛ me hia moja me kunu me frɛ me busuani bia na obia anya bia ma me kunu so akoye operation ti wo so ntimi nkɔtwe ni moja enti why na twe enti me frɛ konko na me ka kye ne se me panacho me hia moja no o kyerɛ de won kokɔ ba bi de kokrompe asoboni rains enti me frɛ pɛ na so obeba
no ba betwi bi eden ama me mama da wo share da na no ba Saturday no betwi moja ma me na de chi Sunday corporation ma anye ena me wo ye me wo pa me so fa se no no okonko tie ni se ni papa boy ayema me ntimi ba me pese me tu okonko eti me ba second born ye fe no okonko o ba ka ne ma wo no eti nye se wo de wo ma ko wo ye trofo adwuma ma wo konko na kwale ma ko wo fa adwuma ma me pen ma ko sika ba bi sare so kwan ma ne ma ju bi adu wa Mama me ka se me mu ento wo bua kana kwale ma me kana kwale emema no wo ma mi wei no ko kwa mama na mi bi sa wa de ko na me na fa okonkwa ma okonkwa fa wadanfo ma ko because of meeting no a no beto se me ba ne akwala ni to fa na danfo tin okonkwo no bisa ne to okonkwo ni ye bi ni da bisa no okonkwo ye mimi kuna danfo enfa ho ma ko ma ne bi da bisa okonkwo ma o mo se bisa ni se wa pega ko fi ama akuya o ti wo bisa se okonkwo na wa nka to de akuya be ma no wo dabi o ka sembi omote ho no wo ma me ka ho bi o omuyen wo ma me pa wo chi wo ka ho bi na da omote ho no ma ela me ka ma me di onu no asem na ba no because ma da na se ne ka se no no me ma me no ke because ma me won se nkoko ha o ti agre abemechi wo into na wo Jebia maybe I mean ni afre me. Oboa. Ai obi afre me sister. Obo tun me ti ni ma abra na afre me ma me abona manye. Wo ko ni afre me ma ni ti afre me. E ka se me ti ni ma hwe ma bra bo yi a obedo me me. Ni na ti obo ko me ti. Ni ma abra na kan so mo ti ma ya ma me ti ka fa so me kire me. Okay. Emema wo ma me nua yi ma bra de wo ma wo mo no. Emududu osan na wo ni omo dae. Ma me ye bia na. Emududu osan na uji sika free wo mo ho edi bibre no. Obi ani ba because na omo de ba of phone na me me pewo nti ma mpashi e free obi. Na dia wo ye no me ntawa me ntawo shi. Me tawa me ntawo shi for me life. Ma se me ya wo ma me nua e wo ma me ketuwa yi ya na wo mpe no me de be ma wo ye ma ene ne nkoda kwaji ska bra me ne ye ni ene we nkoda wonya wo bi bo na mane se ei me ma me nua de o ye mi mani nyi hu o mane de ma mo bi amane wa ka che wo ma me ba mo de ba ma me de ma mo na mane na sabra no na wo ne kwa me bu ate ba ka se sabra no na wo ne kwa me bu atwempera na me ne ni wo ho na wo ne wo ho enti wo bo na mane e because the wo se problem me ya wo tumi ne netwe wo bo na mane e me pa cha me bo me pa ne me mane ni se ni e ko ki because on ni wa e di so obagwa mi so me bi nya me mane ni e ko so ene e aden tira me bisa wo se wo bo wo bia mane e fa de wo ma me nua no enye ho no ka se da bi e ka betumi aka se me bo be ma na mane e aden na wo twa ma me bisa wo ansa be ka so ono de wo ka kire no because on the because you some of you on what can be done na me na be ha nia me pa dance ni because me see e ba o mu ma no e ni o ma tinya ka asema fa me ke ko ma tinya fa ka se kwa me aka wa ye da enye odomro so ene ma wo keka nsama wo keka ma enye odomro so eye ntia me ni wo ma ye ntia me enye odomro so bia eye ntia me ni wo ma ye okay enti baby awuwei kwa me na akwahan dan amawo be ba so ai okay ono netim dabi okay abra wan na du kosua adwuma be pa so mo ma me ela de me koye wan na wo sika kwa adwuma kopim sa wo pa wo ho be pa so kwa me ene na ma mi sika mo ma me di bat kana banku so mo kwa me so ya we say sikapa ma me amani ni adwuma no wo sua no how many years but me see 4 years 4 years ni nyina no kwa me no ana hwe kakran na ma me de ba no hwe me kakran na ma me so de ba sabra ne na watu te kwa me so ana na woto ma me mo so na na kwa adwuma
Ma'am, mom is here na me tuni no fie. Now what's your man name here? It's every day, Monday to Friday, we quite Juma Kwame. Now what I was saying. But my mom is 70 Ghana. What 70 Ghana a week and every day. One more 70 Ghana a week. Kwapim 4 years, who the 4 years or no? Kwapim 4 years, ya would they me patch check 70 Ghana cedis a week times 4 years. It was 70 Ghana 4 years. Ajua, seriously? No, seriously, means I won't brought that. Okay. Oh, Captain Lebuan, or Mammy Scam, made the blow. Mammy, walk over the diffie. Oh, over the diffie. One month, be a hard time. Walk over the so if you what a baker, won't you be that? People, they would your 2 cities, and you just look at my battery. I would. Who you so fine? When the MP charge, wouldn't like. What is a iron? Mama, if you're for Kwame Bua, who couldn't why Juma Bay? I Tyler. Who's she na say Juma Nana no way? And one way on the sun. On Sasa, and 1 month 70 cedis a week, 4 years. Remember, my Juma baby saw was Kada. Again, Mama will be da. Me mama will be da. Kana wale, kuma be da. Mama will tell you what da. Mama will tell you send to Mama. Mama will tell you da. It is a seven test. It is no bonus over the D. Over the dia. Nenya plan. Ne ka on ne chempra. Ne ka wo bebo o chempra boka. Anya plan. Ma, my boy don't almost reach me to bam only bam asna. You are born on Ghana. And yes, if you have podcast, you see them all coming to when you go Ghana. What's me? You know what I'm going to say. I choose. Okay, 13,440 for 4 years. 13,440. And to say, can we hear now or the man so catch a woman, Mr. Mammy? Ejuma wo yene penten kwani ahia wutie menya brantie bi asese wo soguma no entifa de ane to ho ana wa modana ne mama me baye because me no small for no me sami ma miska it me ma me to na me serious antona ho baye me kwa me e da boni nya ma abana na manye sei ono me janu no me da kwani asese me me kwa Ma, asama mi be yi kekra mi ho kula ejiri me kwa yaso Mami to free baby o wo diaba mo bo aya wo crab dem mo mami to free one wo diaba wo bo yes mami diaba ma be kan ko na me mami mami sawuni mami wo ma usika me ye me wo usika mami bebre nya se na wunya no no a e ko bi ati wo djuma fi a o te wona na ye wone wo bia na wo wone oye boni ye mami ka se mi tro me o mani mi a busu ni mechi nda mani 50 cities busu ni mechi na sa 50 cities asaba that can be really say me o bawo what obani so mani 50 cities busu mi mienu ni busu mi miensa ma o bo se ji wa so wa buwan kan kwale ma ko wo me di sai mami ama wo ba fa share ni pe ene tu ni share o na ya hu ni se de oba ni tu le piano ni ebru kan ko ti ma si ameka ta so man so me se kanya anya pe du man be pe so me di kan ni ta ma me oba wo ti no wo se kan ko na wo se kan ko wo ba we ti mi kika sanse me ba wo ye boni ye papa ma mo so ben kro ana wi ye mi ba we ma so wo ya shami ni ti no wo bo
me ba we na mo kware ye de je me mo no wa nyi wani te said ye ma wo bo wa ye ne ne wo bo wa me omo ma me wa ma wo bo wa we are sort of agi kanu kware ne ba no okay week bia na ama ne sika se ne ko ne na me mani week me mani kono ni sika sa no wa frɛ me esi ma mi niska sa no ye me oniska no wa frɛ me atem su oniska ne ma nya no 1 month ma nya ni sei onu ni sika sa pa no wa frɛ me sei sika bia ani ne ho ne ma sen ne na adwo sa na na tie ma eno no don't tell me yen because me said obi ba me because me one pass baby me one ma be na be ka say eyo mo na o ma hwe me obi omumu mo tie na uma me ne hwewo na wade ukogira ba bi kasa wono na hwewo so ono na hwewo eno no ya ne wo eno de ye so because one hwe me na me do ukogira ba bi no kwa de ni mo nyam shemu na me na mo we dabi asema na mo kan say na uma me hwewo no wo de wunnim wo mo se dachi bo mu de ubekwa akogira ba bi akasa wo mo na hwewo eno me chese wo ma de wo ba bi ase no wo hwewo na wonya ba bi si wo ko ba bi ka na aye den ma eneche ni mo nante na so mo ma ni omo we o ma no eremi o mo ka wa ha me san for da no ma no so ma akoka ba bi ko o bo wi si na no ma ko na ti ko bi sa so wa ne ho no okay but na sa wo na hu sika sadia na wutumi fa wo ma me ka che so hu sika santi omra obi and so because me me sha obi ba na e wo na di na be se dum unwani na obi ba na e me de bia so de bia na wo ti bia se ni na wo ti bia se ni na wo obi ni be se dum Dabi o se wo ma me discover na se esa na wa frɛ no na wo sign the for fraba esa na wo sign frɛ no no the for fraba nti de wo comment ase ma yes kan on kwame no ohweme bi shoma shi nyame eti o man shi nyame ni pene ma me misani ta because kwame no ehweme okay ba me show wo sika sana o ba de aba ebra wo ba be pon wo ho no me pa chaw ebra wo pon ne ho no ne ho aye fe no ababa na eni ne di nkoba no oye very nice lady oye nice lady pon ne ho no very beautiful and you betumi aba na ebra wo pon wo ho no why ena ya kwanko jane ma wo ma ba chaw mo ba pon me ho me ma me frame say o mo pe kwa ni sika o mi program ni nti mo wa ka sa yo musika ebeye mi bi sa mi ta ben o mi onye wa kana asem o mpehwe o mpa kwa na ho hwe o mi program ni am pa mi bo kwa na ma na onya no hu ti ase so sai ma no so won tan se bia ya den wo ma na me bia ma ana mo mo ko ma ba na bi so mo say mi program ni ti ka ka ti me na mi nya ti ka na we oni sika no 30 million no onya ye no ho hia no sika na we ko me pa cho ewo mi chen sika be man ma ko ewo mi ho ne ma me ewie ye no na ne papa say sika no da bi udi ya ntoa wo ho enu de person okay na why na bo wo ho ka ya graduation ne ma wo me ba so me ma me ku ya me papa me fa me papa enti wo step father and a fa graduation no ho ka ma wo boni aye for basically ba ma bi sa mo say we your program ni we this step father no poko mo di sika e bua me because so mo please kan ko mo fa ni mani beti no mu bi say sika se mo nya ya na omo bi ti akona na tan ni me plan program le fa me ho fa no me di sika no ya bi sika ni pa so ya ka se mo say ya ka sika na ye se ni nya ye opa wo ho no enya say na woni abrantie yi eyi dodge akosunyan nkoko se nkoko na wo nkoko no okay wo pa wo ho na edi say ansa na wudwane right me ya 2 months okay na wo yansa na wo pa wo ho ba ja se wo ansa wo pa wo ho da bi me po hu yansa na me wo pa hu yansa na wo banyem awo wo banyem awo me pa to na senyi sani awo kura no eye 9 months
wo so se wo ho no 2 months na ne boy no edwane ye meaning say wo kwanya mo e wo enkoko be na ne boy ne wo no me ba so man to question me me pom o me nya 2 months an kana me ba ben wo ja so be no asa wo benyam me da say wo say ebra ye ba graduation no wo ma make a cha wo say on pe be ma ne sika ebra wo ni be ma yi e twem pena no I need more cutting to one thing say. Metiase graduation was so on pen he but ebra wo ni be ma na twem prakra na ba me be hu so yebusuani na jai no na wan hwe eno no ma make a che wo say manyi ni sika o ka tell me wo busuani na so me money sense boy me say wo busuani no na me di money shame na me di money ma se su pre ma wo bo ga sa che wo ba na se wo bo se busuani se asabu we ana me born na mane ana me kunu frɛ wo ɛso ono kra ba ni frɛ ne se enka obeye wu adua waka asebetia wo ma me gira so no wonyia no ne tie na no yie no so otwa ntra ama me kunu frɛ f catch wo se boy ni ba se obeye wu animu enso obi sa me se na me kyerɛ mu kyerɛ no ɛte se ne ma busuafo no ɛka pepepe enti no ahyase na ɔntwe ne ho ne ɔnam na so onyobi no ye kama no ye na dwuma fine not obetumi ahwe ne se ne ho beto na ode ne ba obepene ama na ye ne ho ade ne sa ade akoye abusua ade abusua ti ade ono ne kura onjintum etimi kunu tu ne fo na nokọbọ boy na amane ese mimi kunu se boy ni eni abusua ni na abusua kura anye so mimi kunu kira wo se wo me be ye wo ho ade a menua no ma me do o mo beba no omu krona na be ma krona sa do o mo beba enti ne fa de enti enya adwuma ebusua no de wo do akakota ma de na ji na be ma fa mo beba cha enti mi kru cha wo se adwoa wo de ye fasi wa adwoa ma wo da so dia wo na so se ayi kwa mebu a enya ubusua ni ma wo no busuani o adwoa wo de kwa mebu a ye ejafra ne papa nko Debbie, your son, yes, what papa, but oh, mamma, and yes, you just make a test. Now, so for the family, so Mamma Mino, come across and say, well, we have them, I'm married, and then about the no meeting in our popular. Now, everything up, Mamma, make us say, a bush and time way up. Yeah, you are women. Abusia mutanta ayali flowo why yare wani Eso beba be katia yen e ba be katia yen ye fu be ma ni fa ba bia ni obeka be tia yen do beka etimi ya obe nyina how me adwo na me bi sa wasam se woni kwa mebu a edi mojafra me ba so ye no she kwa mebu a ohu bibi nwu wani so onye me she because me kontai bo pra me so me kontai wo me yini ni me kwa so me ko ibi kwa me so emi bi me kontai bo me kwa so kwa ma na fe me ma me ka tense me mo kwa no ama so da ma mo mi ame fem o fa kwa me ni odidi kwa me ma temse ade ti na kwa me na je me ase no o me kwa na me si asore de adai wo ma me ketua wo hwa no wo pe kwa mebu ana ni pie pe ni afere na me aka tere ene wa pie ni na fe mo pe ni afere ni aka tere ene wo ko a enti wo hwa die enti pa na wo ma me nua abena gie afiri wo ho a bibia wo de kwa mebu abeye bia no wa frɛ wo ma me aka kyerɛ no di o no ni o hwehwɛ ni me nka me hwɛ me ni me bi kan se na kan ka se ya le da me nya me poda
Say, Mimi Sao said, a dear and no would you friend one, and you call me boo a chiswa, no one from or mammy abonaman. Marco, dear, mean you be Bia one in China, and one of my friend of mine, Papa, a Peter, I see a computer, say when you're the power woman, and you all cast and Markway, yes, Berman, I'm missing a war time, or no Berman, the car, you. Why, Yummy, many she one in chain. Yes, many she one in chain. Mammy, I am not one any woman number. Why, Yummy, only the number, I am not actually planning for what in the mouth. Hello, hello, Mama. Yeah, do. Okay, Abra, and then what offer and Cassay, and Papa. Da, me pacho, I am Mabna. I'm a pacho, Yawa Akoma FM. Akoma FM. Me pacho, I'm a person who didn't the Muki to be 110. Me person who say, Yantin Pacho, Mamma Becassa. No, your papa me pacho, Kwame Bua. Ene adwa deda wo mo yabusia abusian mo ya bako me pa cho wo mo babusia one kwa mebu asini kwa mebu no ena winning Patricia Odrua onu ya meba okay Patricia ba adwa deda wo nana wo ni kwa mebu ebabusia ya bi onu ya bi afo wa mu nya busia afo obetimi a kire me mu make na kire me da se yenko ya me kire me se omu nti aka we bo na busia nko na we bo na busia nko omu ya busia afo we bo na busia nko enti ebia abusia tentene enye sa abusia ni bia obia na me ba be nko wo mu ndi wo ọmọ gbọdọsíà ilẹ̀ tí ẹni fẹ́ ẹ̀yẹ kwame no ètí ẹni pa. bẹ́ẹ̀mẹ̀ na kasa. ètí ẹni. bẹ́ẹ̀mẹ̀ kasa yẹ ti o. ẹ̀yẹ kwame ẹ̀bù àná ní maame ènìyàn ẹni bẹ́ẹ̀ wà rẹ̀ nínú wọ́n fà á sí. ètí ẹni. bẹ́ẹ̀mẹ̀ ó di ẹ̀kasa gún ọ̀sà yé nyina yẹ ti o. ẹni bẹ́ẹ̀ wà rẹ̀ nínú wọ́n fà á sí. Enti ọmọ yẹ nyiyafo obetumi awa ni mama na yi wo so na obeka kire me maame se sawale we won prima me ba ni nko ne nko china na busuya enti won prin na mpre china wa say na da bia wo akoka say Akoma FM hono a uko krami teachers man crowd na say wo kasa wo kura ya kwa na wo be sia sawale we mu wo kasa na wo be sia sawale we mu se won prin ne every tina bia ni bre ba me maame so esa busuya nti won prin ye o papa ni na me kasa no o papa ni ene sebi wa kwala ni ni be ba ri asi ye tian se ẹja no wo o papa ebi kuro yi ye no so be kai a you know the France ewo the aye na chi France ka kire se sa kwala na ware no ni se yi awa wade ahu ni yi asi ba che because ebi ni ebi kwa cha se yẹ̀rẹ̀ jẹun ẹ̀nàfẹ́ wọ́n sẹ́n àmọ́ wà ní èwe ìṣẹ́jú akọ́tẹ́ ní ìgbésẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀fẹ̀ nìṣó àpàǹsẹ̀ yìí náà ẹ̀ṣẹ̀ wọ̀ yẹ̀sọ̀ àǹfà ní ìmúra ní àǹfà ní yẹ pàpà àmì òṣìṣẹ́ àmì nìmẹ̀dẹ̀ ẹ̀nàmẹ̀dẹ̀ yàtọ̀ òkò bẹ̀bí àfẹ́ mi sẹ́ bí àdá àdé ìwé fẹ́ni àdé èsì ìkònyà òfin à ẹ̀yẹ yìí àná. na just opani asemwe no
Musi hu konya wo fie. Sese ne kura mi a o de se me ba no. O de mo yi ho mama ka che ni si. O mo hwe ni wo sa wa ne no. Wo mu hwe kwan be so. O mo hwe o mu hwe ni ni se. Enye emi ni obi engwepe oba anya be ma ma obi. What you say obi a on the fence. Ena dia tutu ni. Akwara ni mi ni. O mo nye abusiafo obi atia ne retronko e wo da busuem. I kwam le bo eni ade e da busuem. Obi enchusi be mama obi enchusi oba ma obi enu ti se woni bakro na obekwa akofo no e de na ba no kran ye busuani a wonu an choice o to be fair wonye ena make try say wonye busuani me pa cho yi fa no kran ye adwuma ba wo mo ba na wo mo wa mane ye hu yi yawo ena wodi kase ya na se firi wakoma mo ya bi enya mo yawo ni kan no play enya no eno yawo ni yawo bi wo kura enya no yawo ya ta ni ba papa be me na ukai wo be yasem wa wo ka no say maybe we jina yesi nkite se wo ma awade we ma so ayabusua wade wo kai ya bi ni kai trofo kan kware me maame wo ba me ba bia me maame tawade e na wo ankasa wo ko jina wo se ayabusua ti wo mpene sa wale wo mpene so wo mpene so ni wa kasa na wo kai maame wo okay na ya penokura bi ahu sa ma mebu wa ne wa mu ba busua no wa kire mu sei de de amaye de nyame hira wo me say hello mi tie ya o papa ena le kasa nche me se ni exofo ni nyame nipa ni nyame akoa ana me god o tiri kasa nche me se ni exofo okay akwara ni ye bia mu na hia ya memu ye hia se ya de memu ya baba ye tie kanka ya bia omo ewa ni ye bia meka chia wo se omo ya enye okay enti so we show no and kwa me bua wo mo na mo tu omo tu yi de boni bia eni ho we say wasi ebisuani ni na mi bisuani ni se oyi na mi bisuani ni se ebiyi mo bi tan se na wasi bisuani ni a wala ni wafa ana wa ni biyi ense ebusua de ye wo mu abusua tente be pacho na kwa me bua no na onti mo abusua fie we abusua fie de wa hai dan no Edano enti wati mu so bufia ni optimism yana me ka say optimism no ma me omo kwa le bua ni na mi ya e da wa re no faasi kwa le bua ni ma me eniya e da wa re ni amenu ka say na chese kwa me bua abusua ba mabusua mu pen enti sa wade a eyemia nka emma ne sa meti ase me say kwa me bua abusua ba mo mabusua mu kra pen enti we nya news ya bi Lebusua ni eya me no paasi ni paasi ayo ni nia ba eba eno no e ma mi nia ade wa re ni na awo edi kwara no e bia mo ni wote e mo papa ni afiri e mo papa ni like okay be me na enchemu na wodi amai na hia enti ya da se papa from adwama me na okay ye ba no afre na me ne no aba ba wie na mom mame kan message bi e wa ha was America from Aguna Swedre Marco the mother and the sister are lying. I don't know. Okay, was Marco the lady is telling the truth. I know them. Obisi ajua e kan okure woni mo. Really? Be man na fofo ahunu. Kwakubu kwa me bua na fofo. Obi so ediaba was there must be some truth
in what the girl is saying. The adjoa can no krebi wom bi ana mom pene so say modisi adjoa ne Kwame bua ebetwe mpre because Kwame yanimu ohu obi message me pa cha me ba bebi samo sasa na ti ami twa me ho abetiefo Because my mother was born in my church, and my mother was nothing limited. My baby complain about church, they are born on the my friend who complain beyond nothing. They don't relate or born maybe be and to me, when I found my little, we want to feel, and I catch on the field, born in for coming. If you go to the real side, let me know about them, I read the name about the last. And but the sudden is what kind of a let them assume a bit, but let nothing else see. So that my bad and I need this, and then my bad and I means you. You can look good glass and your man, the Kadia, and a banana, or not them apart, all me out. If you join a tree, you look for them, my sister. If you can, I'm going to come out to look at the sea. Kwame ni yaba na pa metu ni labo ga na ni ba bi na ni bi won kan na le kan ba e bi na dance nke to ko be ma ko e ko bi na dance se be la le ba ba se ni ku chi a me yan family bi ni da me ya pa mi tin na ka bi go to ko so de e ya se obi a be ni bra se da ni be tem mama enti se de o ho baton no ho bra e na wo bo no because the million if you want me to fit into the better next year. Because any man, any be my Canada. Maybe know the yard by so be him. I feel a fair way for activity, one of the same. It is a very young, but never be something in the new house in the background. Only because I'm about the million command. Many come back, many obey, every try, we constitution say, we are going to say, I want to see a fantasy say, okay, not over, I never can not about him too. I come with young men, I never should ask and none about this issue. No, but I'm not the first in the class in the class of the tattoo before I say. They call me one thing, you see, come me, and listen. Okay, and maybe some woman, Miss Wupa, we say, can I win if I name no can send the say. A bear woman be able to say, Kwame Bua, a year, Mubushi and Nino, Wakacha will say, and Mab Kwame who say, Women ya Busia, not on show a Juma and ye. Now, okay, that's when you can lay on the pack. I did see a neighbor one of your a friend you see many more else in your shop. A carrier, a catcher, say. If you want me to be found, say, beauty, and I say, Kwame, I am a bushy. No, I meant to learn as some pepper be all kinds of say. It be a down. Sabrina, woman, maybe want to say, one day, boy. Date and as a woman in Chimpana, Wakacho so your bush and no one in Natsana, bear and fear now, Bosom is saying. My God, okay. Now, a fellow, one and now walk Kwame Bua Fee, and now one on about her. No, Obama, no, Canada, also Quanaho. A bear will call you no Kwame Bua Bushi and Nibia Newafa, Nima, Ninia, Nibi, who I can't tell us a blunt here, way dear, or no Bobusia, and Intijano. No, every business for crying, you don't be sound, every time say, you know, see me, the see your bush, then a buyer that just your bush. Or future little change, I say, I won't tell you that because we need a great food, I just see a drum and a drum a great food, the other bush. If you're not a boat in the Wahai, let us all know. Yeah, I am the chef. And yet, I am
no bis efuwa efie but enye kwa me fie enti eyamusi wa fie mene maame no ene fuwa efie but enye kwa me fie enye kwa me fie but eyabusi ni na kwa me fie Eba se kwa me pese na ni right fie wo meba ana o han okay na ya tumi na dan wo ho etine mu wa bra wonye busuani me pade wonye busuani because say niya ena ne danya ena ni dana ne dana say your man ba mi checha say ni na ni chire Nima ayo kwa me mama efetuwa ena kwa wa le mama papa nika bi mama tewa eni aba ena na no ma je wo mama se wa ni aba enu pokura no man ni tewa enu pokura ni kire se tie asem na wo ka no mi mama se wa ni aba enu pokura no meaning say woni kwa me ne boy busia ma ya no busia wo be because employee wo busia ni ye before so ni ye ba betle we become beside the answer amma me ma kwa so kwa da wo ye busia because kan ka ye busia ka ye ntino ma ye because tire e bisaye da yo mo fight e bisaye wo peno ene blo so le peno Papa ni problem ana o ko before me. Papa ni before because before now sana me that na so am say me ku so am na la. Aye dan na winnim kwa mebua e wo kromo o hefa nkoko. Because kama na o bla na ya go oni mi di go na we o so na bushai e subani wo fo na we o to se we e subani wo fo na man we ba ko ma da we ba fa ba da we joni na ko na ma bi ni ku wala na bi ni anyway na bi ni ana ma bi ko because we be so something so we be so na mo tin e ni na so also na me tin sama na ko na ba ho adwirime messages ne ba na eba ebinam ga na fa ebinam abusuafo ya fa emu ache enu ntie ne amagane amagahye behuna magaho yemre na me ne doctor ni nkomo lifestyle reform health clinic Dr. Stephen Asiedu ye diagnose ansa ne ye treat pepe doctor yankwe mama ni ameda wase na ye bechia ya hwefo ne atifo nyina Akoma FM atifo ene onu TV ahwefo mo Facebook ni YouTube nyina ye chia mo mo ha na ye ni mu hia se ya Dr. Stephen Asiedu from Lifestyle Reform Health Clinic me ni mu hia se dia na se ye apomudin komodie na ye ba ebedi enti ene ye beto ankomo na last 2 weeks me start ye no efa ye nuano ma no na Lifestyle Reform Health Clinic de yare bi eni wa enye den ye nhwe enti ba bibia wa wutie mi ana wo hwe me no di kan fa number ne to se ne be ya ekoba se wo so ya kwa ya de number no de wo message na obetimi afrene ya din komo na waba ne yatimi aboa ama wapom den so asisi baby ho sisi ana se afa ne ntoma pa ede afra numbers ne 0502 41 29 75 0502 41 29 75 afi WhatsApp line ni wa pesa send me WhatsApp message 0208 47 86 0208 47 86 na Lifestyle Reform Health Clinic de egusu di adwuma adansi die kwa na yeden na koso na enekra mema me ene de me how adwin kaka mo aka message kakra bi a che nyina ye se wo ka se mana se de tumre no wo kire se ya ne hu se wonya trofo enti mama mpesa wo hwe message wi mama the patient back message or send there na ma hu se enya se ye be kan keke na mum adanside kwa na ekoso adanside bebre kwa na we dey ya won adanside back mu pedi na me pese mo tino ene awie se Lifestyle Reform Clinic there se ye ka se diagnosis before treatment and as a problem you be ban betimi abo a enya se ye kan keke ntime message no abraya ma me ankasa e kan mai okay message no ma menka edin no Mary Part in Totroso
Sanya ya no ena ofin totroso yes ena waka say good morning doctor watch your doctor or say God has done it again oh please when yamia asanya ye biemu ena oba ya say I'm 1 month pregnant menyem bosome nyame ensha wo doctor ene wadwuma ye fo ho nyina madam say this is your second patient from Entotroso. Enti osi onyame asa ye biem because first one no buy no obenya result and obi dance e ma no and no so buy okay nti osi this is the second patient from Entotroso and was happy to be osi I tested and it was positive. Good. May the good Lord richly bless you amen amen you let me dey see wa enti adansi de no bebre ebia nyame adoma wait at mama say it has left me with tears and I can't control. Was it a soon tears of joy and what never put their camera enti adansi de madoso but answer yam renu so anti o say your bonnet offer tina na me de ba kompe abetodwa no from time to time ye de kakra sa ebeba enti lifestyle reformat chemical power obi adansi de one out of the brain na wate no ene no enti oba awo no de enti na awo no ba de tie biara na ye twa scan eye hormonal test ne ho ba bia problem ni gina ne yetimi aboa eye wo ba no ebi su kra na free bema no sa no bema no so ba ye be hwe ne hunsuo ahwe se problem ni wo ma na yetumi aboa no ntie de se awo no eye problem a en wo ba na ti konkwansa ombra mumie no mutwa na mombra ye nya hwehwemu ne yentimi emboa mo o menses emba yi last 2 weeks me di hu komo ene metoa so ti yare biara e friend say yare no pressure na ekosro diabetes oba ye betimi aboa eye asthma ulcer your friend be say peripheral neuropathy wonan na won say utitiriti woto ase no twetwe de be friend say sciatica yesi wachika say no problem bi abam koko na hawa na enu nyina oba ye betimi eden aboa organ problem ebia akoma no problem abaho anase kidney no faili stage bankrupt no what dialysis so kidney problem ben oba ye betimi aboa liver problem hepatitis A B C D E ni nyina no oba ye betimi ede ye betimi aboa infection ena how un se nsuo bi firi wase ba oba mamu ba emu hihyew emu ya oya o have sex awoti pains why hene problem say yet biara no oba lifestyle ye be ye hwehwemu say infection ben ya eye gonorrhea na eye syphilis eye chlamydia eye candidiasis and UTI ni nyina oba ye hwehwemu ni hu a na yetumi abo kan hu say enu ne organic enya chemical organic abro mbe friend say nutraceuticals eno ene ye de adwuma enti problem bia enyatri na ye Kumasi Abrepo Pentecost School Junction opposite Morvi no ye tonwane or Morvi Food Services MORVEE omo opposite per Morvi ewo Abrepo o tell mo marketing kakra bia na sa Morvi no ewo na opposite per na Pentecost School Junction na yeden ewo na o cross road no esisa junction no so a obehu ade pamfo bi ho omo pamade obi so omo say oba lifestyle ye omo chipe omo betimi yeden acho eno kire say wo akire a ye yi utotwen da bi se wo akire ba bi bia o wa wutie me no anase wo hwe me no enti na me de numbers no atudwa no mesand atudwa biem enti fa number no frɛ me ye won hyehyɛ sonko ede mamo se oba one day pair a ye betimi awie bibia mo akwa mo wa akire sa no ye wo sa special arrangement na wo bedru a ye behwe won tem na ye wie bibia watimi akɔ back enti eno no sa na enye problem se bibi nti na wontimi mba so a me was special package a yetimi bukita maw na ya ye online consultation for free on phone yetimi asende adru abro timpacho wutie me na wa chichiri kra emane haw number no nehia fa na fa to afi ye nto enkomo no so last 2 weeks me di nkomo eba efa ye no ma ne ma me no ewo me mansi so mu fi chikom me bone ma bebre so me kire kwan ye fa so de ekoso nipa de ani mansa na bosom bosom mo hu moja wa hu na me cheche mu bebre na me ka problem ahodo nso a eye nuano ma ne ma me no ta hu ebi ti se obi o a ne menses ba na se obaye ne bra na ya se win bebre eno na broni be friend said dysmenorrhea eye anidane
eno eye problem a oba yebetimi aboa obi nso ani problem ni say menorrhagia oblidi bebre na yi clot bebre nti oye ne mense na ne ho ayemre because moja bebre efri no obi won so ani mense remba kra etimi tiko bosome be de wansa na aba eno ne menorrhea obi won so an de ye oligomenorrhea chese mense na inflow yi e banketenkete o sa problem no so a yebetimi aboa obi won so de friend premenstrual syndrome obi won so ani de ne de friend say metrorrhagia say mense ne ba na the next time enso ya obi say na after 1 week 2 weeks obey moja kakra and some nurses na nkasa san so dim eno ne metrorrhagia na de na kofa sa nyama we ba besi ma mi nupe mi mfa mbo causes ananifaribai nyama kofa sa problem we ebro nyano ma ne ye ma men no de di kan the friend say hormonal imbalance me cheche mu no me che bi say hormones be ahodo be 9 num na ekoso nipadua na ma utimi be hunsa de ba ko ye luteinizing hormone follicle stimulating hormone estrogen and progesterone sanso we nyina eba form a low a nipadua ni ma ma oba o menses ekwaye bibia ho ti low hormones hormones ma boso na wo form a etimi koso sa obi ho ane de no sa na etie another you say hormones be also a cause bebra and also to me cause menstrual problem a bit say prolactin sa prolactin no na ma sabi ama mu nufu no hye na timi nufu nsuo timi abam say e broso bebre especially ebra wo ya and also to me your problem e ma mens na bibio and now say testosterone sa testosterone na ya mema hormones nti so ba wo de no wo so bebre a and also etimi ma mens ekwaye bibia e wo and also ye ade ba kom de to so bi ma etimi ma mens say problem e fibroid so fibroid etimi ma unya sa anidane no so ya se be ya bebre anase bia moja na emba yi anase beba bebre e menorrhagia no the fibroid etimi ko fast heart problem eba the next cause their friends say ovarian cyst anase polycystic ovarian syndrome o was our problem na so ban so a ebema o menses akoye bibia ho ebi o kra menses no emba kra anase beba nketenkete ti sa ovarian cyst any polycystic ovarian syndrome no eno so tumi ko fa sa menstrual problem no ediba obi also na say abuse of birth control pills anase contraceptive pills obi o wa enu a yenom se na be ya onfa nyin se anase onfa flu opeso di agro opeso obobo nso opeso obeshego me pa say oyo ba na tisa na otanum san nuo na ebe kakra no o menses be bibio ti mu amotanum san nuo no be say o ma na o menses na kwa bibio ti sa nuo no so etimi koso sa problem no obi wo amane de ne infection ne tena ho che na furu kwa osoro kwa affect wa wo de na and your friends say pelvic inflammatory disease PID especially gonorrhea any chlamydia etimi koso sa problem ne pa the infection so etimi ma menses ho eto chima enti wo was our problem we nyina o de ba ye betimi abo another problem endometriosis and so emre ntimi churchim and so timi kofa sa menstrual problem the twa to america mo madidie enhyedan koyi oba sabe frinfrima de drinks ne sugary niam nko na wope sa niam no timi ma wa yase wi bebra ba o menses beba ni dane ti ya mo hye no so na wadidie mu no didie the fruits bebre aduaba di atosode raw vegetables green pepper carrot cucumber sane man nyina wo tadi a eboa system no ema menses eba yie entimi nua no mane mame mamu tiemi ma didie ma mo pe sugar ne ma bebre no eno so nyina entimi emboa na safa number ni biem 0502 41 29 75 0502 41 29 75 ofresa ala na yebedi nkomo bebre meden mi nkomo na ba wie no yes ya wa abrepo Pentecost School Junction wo Kumase me patcho ba bibia wo bia no se ne maka ne won hyehyɛ de mamo ofra ye bedi nkomo ye ya adwuma from Sunday kwasiada to Friday said dine anopa na wotwe kopem anwumre 4 o'clock Saturday dia mesremba ye nya adwuma entimi fam wo salamba no entwato 0208 47 86 0208 47 86 and on your WhatsApp line bra na yentimi mbo yare bia ye hwe makra obi bia yo nyame ensha papa doctor hey yasi so nipa na jayo saman onipa wonya wo beyew eni onipa hu yehu o papa bi wuhunu die nti a meto menwum yi na me die menim die nti a meto nwum yi pa ma part ma wunyi ni se abrantie kwa meboa ne ho nye fe ma woni sika ne ho ye washi
ne ho ye wabufu wo mfra busua papam enu ti na wo mpeso oba ne bewura ho na emom nya se mogba busua ma da bi da one ne talk boy no means me dika ka chose ne ni ye free pan ye ni ye fine ne sa asem we na ba se akoya busua enti no esa me ma me ba no etwa so no ho no na start atem didie kwa me frɛ me kunu didi me kunu atem enwaka enti ho no wo frɛ no wo bisa na asem bia kyese wedo obetu ama no wakati wo phone wo frɛ na kyese ma ene nsama ni pate no susu se die enti na wankasa wo papa betu ya gire fidi kese we so na wayi wo ama wo boa me see wo frɛ me maame no kwati no won ne ba bi oton wade esi sa ware no won pre nne hello kwambua hello kwambua hello kwame bua wujina so hello kwame bua hello yeah kwambua me mo hawo yeah no kamisho kwame bua deda way deda okay owu ya baby oko e ho lowo wa baby oko ehin fa okay first of all ne owu oko na dafo ti ne papa friend my church also ko na dafo ti me me friend ti sa dia ne na dafo ko ni no enti no ne bi na me se papa ne se me fra ba ya no ne wa bi ewu bia o ma me na me ni sia no ba bi o ne o me fa ne na me nche me ba na ma hu se na me ti ne papa ne makasa enti se wu no wako han dan ama na wati mu ana ne ba se me ha da ma no oh wo han dan ma no oh but waka che me se wu no wa han dan ama no ne ha da ma no han dan ma no na matu se wo ayi adwoa ne ne maame ne wo ensensem bi ade na asie okay mama just pass what you have for me become a question was ade bida ni 2017 na msasa na try ne maame ni na no ya ifu ba na advance a couple 2 months amade na bepo ana me we go so madam ba ko friend say asema ba ni so dia asem na ba ana say adia na friend aka se dia so na dia no so o friend ma kun na ma na na ni nam so dia asem na ba ni dia no ti o ma na ni le ko di man madam ko le ko di man le ko no to fe ni asema ba na madam ko ka so sa dia dia na kon ni papa no ma le mo na o ko no o ko no se we pass in the because of say many are no say but this is more I feel so we need the man in the popular that is the say to say okay lot of planners say one thing say abiana papa no man no mo say ni man no the same ho twice we are making time for to mo no mom because you mom 1 week na ni o fi ẹni ọmọ mi nínú ma ni ku yan be jawa da ti enti papa mi ni fi pa mi ti fe no o si ti fe no enti asa me ti na mi ni ko sa ja so me ni ja ti na wa ti ya ka sa ti na ko le ti ti sa enti fe ni sa na se asa se ni fe na ma se na eti so la fu se bi me ma je ti mo ma so o pe oti se bi me no ba ya ko po a se se bi magusu ya ba se magusu mo e de ya se bi se bi no isi fi ma e na papa so de mi ya bo se be friend wa friend ju na friend baba na afi no ho ni ga mo a be no fa ba ya o se bi na ma me no ni ya ba ya friend ma ba da se ma di papa na se me se papa na je kwa sia se no de kana na me so de ni sa ko mo what is a man not you know adiano man no you know we channel what is say about no beji
ade bi ọtí yi wọ́n mi ká 3.5 ọdí yẹ 2019 ẹ̀dí yẹ ní ìjà ní ìwà ti dìbò. Àmì ìjà àgbàtú sí mi ní ọ̀bá ti àfi ní lẹ́gbẹ̀sẹ̀ mi wọ́n fi kẹ́lẹ́ bẹ́ẹ̀. Àbá ní ilé ẹ̀sìn náà ọmọ tẹ́lẹ̀ sọ́mọ́ ìwé mi sí kẹ́lẹ́ ní sọ́mọ́ kìí àti ẹ̀sìn ní bẹ́ẹ̀ bí. Okay, that's what ọmọ kan sẹ mo yẹ abusua no nti mo nyaayẹ no wo hwehwẹ mu nsa no kwasam sẹ mo bọ abusua na mo abusua. Mọ̀mí sẹ́nà mi ní àbáyọ alẹ́kọ̀ọ́kọ́ àmẹ́kọ̀ọ́ká tí àbáyọ tó lè tẹ̀lé lọ. Ní mà bísà ìpẹ̀lifọ́ àwọn ọmọ ní abusua ní ìlú ní abusua bísà ọmọ sẹ sẹ́nà tiẹ̀ ọmọ mo sẹ́ni tí èyí abusua. Dabi before awo nti sẹ wo kọ sí wọ bẹẹ bi apa wo di nkan kọ na abusua mu kọ bisa sẹ mo yẹ abusua. Oh, yeah, on the White House, but I'm a crime team. White House, crime team, I want to get me rule. And I'm here, obviously, I'm free for the term of the rule. Yeah, I was if you're not in the team, yeah, if you know, I'm saying this will be up for be my name. If your mother could be fair, who answer and make it. Ẹ̀kọ́yẹ tàmílẹ́ náà sáà mi bí sáà ti kìí ní lánàá ìkọ̀wé wú láti máa ti yé lọ yìí. Nìdí di sẹ́yìn nànà náà wú bí sáà ní sẹ́ mo yẹ busua ọ̀sẹ̀ dẹ̀bi náà yẹ fẹ́ ní sẹ́yìn. Ok, mọ̀mí ní tó jẹ́ ní tìmí nǹka because náà ọ̀mẹ́ mi láti ẹni yí ní bíẹ́ ní tìmí ẹgbẹ́ ní tìmí. Wọ́n ní mo but ọ̀mẹ́ o but ó tún bí kò bí sáà ní sẹ́ ó ní mo nínú ọ̀mẹ́ wù à ẹni sẹ́yìn because enipa no wọ́n yẹ mi busua ní mi ní mo nọ ẹnna mi kọ́ bí sàn abakọ̀ sẹ́m. Na wọ́n ní mo nọ díẹ̀. Ẹsẹ̀ wọ́n yẹ mímí màmí no wọ́n yẹ mímí màmí ní ìyẹn lọ. Láti wọ́n yẹ bu mímí ẹbí sẹ́yìn kẹta mímí ti àti ọmọ náà mímí ọ̀nà àwọn náà ní ẹ̀nà àwọn ìdílé náà ní ìdílé. Mímí àpàrà mi kọ̀ ọ́ bísí àti àbùsùn náà mímí màmí ketewa ẹ̀kọ́ wa ní pẹ̀sìmẹ̀sì yẹn mímí. Kọ́ọ̀lù ẹ̀kíyẹ láwọn sọ́kẹ́tì rẹ̀. Ibi gbèsè àmì tí mo lọ. Maame baako wɔ ne ba bi ma wɔ ne abira no ka ɔno so ma ɛni mary ɔno so wɔ mi bi sɛ ɔmo nya ma ɛni ma ɛmu nya sɛ ɛsɛ abusua no mmɛmmɛ ɛho baabi a. Okay, dede awo yɛ no wɔnya sɛn. Okay, wɔnya 1 month. Adan na wodi na dwane afiri ne maame mo nkyɛn. Yɛmfa ne nya ne firi ne maame mo nkyɛn. Enti baabi a dede wa awɔ no ɛnyɛ wo na wɔde ne kɔɔ hɔ. Yɛ maame de ne kɔɔ hɔ. Wɔni wo maame nkyɛn. Ɔwɔ me maame nkyɛn ɔno ne kɔɔ hɔ ɔnyɛ maame kɔɔ mɛde ne kɔɔ hɔ. Ah. Na okay, ofiri ọmaame hɔ no bɔ na maneɛ sɛ okay, me mpena na me yiri dede a maame wo wo ide me de ne kɔma me maame no wahwɛ ne kakra. Mami, abaya ni free hospital na me hospital ni wadwuma. Me ya ne papa na frɛ me sɛ adwo yi na ka me nim kɔmbo sa ba ne yi no. Enti adwo ekɔ wo maame hɔ no wo ama wo so amaneɛ. Ya me na sɛ bi o frɛ me frɛ me papa na sɛ na yi nti ne nana dija na me frɛ me bɔ na ma ne sɛ sɛne aba ne papa frɛ me aka kyɛ me nipa no me wadwuma me nu baabi a adwo na ɔwɔ. Wa adwo a wayɛ ne ho adeɛ. Ma ne sɛ bi a ɔkɔ ha na ɔkɔ ha. Adwo a wayɛ ne ho adeɛ. Ɔno me nya ne ho adeɛ. Enti sese ya wonya ne ho adeɛ wawu bosome na ɔte wo maame hɔ na nebusuafoɔ obi anya wɛ no sɛ bibi tu no sese ya wɔ hɔ a hwan na wo maame ne wo ɛne mobusua pɛde bɛba bɛbɔ na maneɛ. Mami, abusua no a ɔka no abusua bɛ na ɔnya wɛ because of say dinka me kasa sɛ adwa ne maame ne ni sɛ abaa ne ɛwɔ ha sɛ because sama ɔkɔ ba ne maame hɔ no ọkọ maame me friend na na ka che se bi adwa no so ọkọ ifia na oti nti ne maame ne maame fa no ko bi ọwọ no so ti ase me ka che se maame me fa no ko maame na no na di da na frɛ adwa ne maame no bɔ na maame adwa ne maame so ka che maame ne se sabaya ne enko se fie de ne da ba fa no ayi ma part unim sɛ oba no oba adwa ɛwɔ bua maame ma minimu da minimu da te sɛ akola no kura ne yankɔto ɔso obi didi yɛbɛto boy we no maame wɔ hospital hɔ ama yakɔ akola no hɔ ne ebisa ne sɛ obedi de yɛduane na akola nso obedi fufuo eti yakɔ no aduane ba ɔsɛ bia doctor ba e wa anka hwe nti bia na hwiem
eno obeji no nti mu kono aduane ya kono aduane ba na me ba ni ho no okwan ma frɛ me ba fra enti ya wo no ayeyi no wa ma mu fie ho ya huni bia mbesi na ya wonim ya huni bia mbesi kwa me bo awote Mami me tie ma me na wo se obeto me me ma no hospital registro yeah because of say me na me ni kwame ye ni bi pa na ba yo me ma mi pani kura ho eti me pantro me ma mi pani kura ye ni ma mi pani nyina na ba be to no ma me ma me bai o ma me owo wa fa kwala ne de ne ko o ma no otumi ba e be ka se woni akwala nyim to be ka ho asem again na o mama tell me ma me mo 9 months o me pese mo be se me aba ni de mama no one sama no kwala ni bi me ti asie na ne 2 weeks o so wanyu ma me na de ma ba mo ni me no ba na ko ri ti aso no ba me se ni ajuma ni ya mo ni so ya we o be o no de ma ka tele so o ri ase me be na me ti asie me wa no ri sa pa be ma be mo na de ba mo ni enti omuma wo ne omu be hu na kire se wonu omode si adwo atwe mpre na omma wo ne 2 weeks ro ba ne fefro Mommy, with the 2 weeks, come on, Mama, 1 week, just about the family or family, because I be here, we are many now, me, no much. Now, what the mother, one of perfect, yes, and let me know, and soon be becoming my duty, can make us or couple, Papa, many mommy, looking at me. Yeah, no, my mission that you know, of quite my hammer, I can't because about me is not here. Enti again na nebusuafo mpene so na wonhwe wonyinsan na wonya yakora no wonhwe wonyinsan ama na ngo na wonhwe wo ba na wonyi adwan party way because aba ni ni ya na tusi o ti fa fi o ni obeti no be bia ni ana me yema no na ne ayade no wo ya wakọ wo maame ho eno dey decide no ono abaya no woni ne wo ho sesi anasa woni na gya ya wo wa fa ba for not to ma me ho no obisi wa wo apani ya me ba ono so ko me ma me ho a me ni problem because me chese wo da so ne twempra anasa wo de wo woni na wo ntiri wo crowd de wo na oyire na te but wo no ne wo ma me na te wo hwe no Mommy, emi ya me na be chi bi se trivia woni ni na ta wo da so ne twempra na woni na gya no na wo bi na mommy obi a wa wo ko so me pe me ko so class bi enti woni ni ho la question dey meet me ka o because no sesi ba dia wo no mama ka cho se de wo so kunkra woni musa woni wabusuafo wo ba kire won mo kakra nti na me bi sa question we mommy abaya ni ye ready to me pe no wa die me ka che no papa ni mama se ni person ko ni ni mo wa ba no ni ya ba no se friend ma ba na o ti woni ka che so me ka che sa fa ni ni na just wo dia wo do akora no whether eya busuawa de anasa eya busuawa de pa na wo pe no nti ni maame mu twa mu tan a woni ni na ewuo ana me ka no me aba no god ya me do no ana say ni problem bia ni ya ko me ya me maame no ni ya ade omo ye na ade ntawanta ka keba oh okay na wo se wo didi kra ma adwo maame bi di ohuno ene no yi uboni aye no maame Only Sano, guys, you're more call, name Quaymon, you might know why city. Lissano. As I good 3 days or almost after a good one now, okay. As I could say something now, moment. Maybe I don't want to cities. From there, Ma'am, yet your man is papa. Even really for Krana, we don't trust me for broken ties. And I wish you benye biama mtunya bi na so de beba da ye adwuma no amanti loli fe ene hu niam a wo de benye me kuru na tua enti wa ni se kuru na tua wa ni ni se da nya adwuma no ho asem asa adwuma na asem no kan wa ni di ne ho da oh ma ene tole osu okra no mribi na Valentine Day eti no ba akra se minim nwe o ma ye ntomasi pofa ba ko so munyim pam ne do Valentine Day satam no nya adwate satam pa ni ye hu se ade na koye eye family enti a kire ni kura na ansa na eti kunti de bia me unse me shat me chose boy ne de ne ye fine pa eti no ne adwa twempra ne de na mo fa ho
but mo be hu say ya wana ehe no kwa ye kan ya mona ya kana bufuo so okay enti kwame say wo di adwo be kwa akoma busuafo say somwa ebechi ana say wona na kwaso atena mami ko nyi ni so ba na ye ready so no betra kwa be me faso mitimi na busara se se me faso me da se kwame ebomod ye wie no be kasa ye pese ye nyina ye hia na fe ye hunu kwane ye be faso a ye be solve sa problem we na sumdwe aba nyame shira opa monta senti ye ne no ye wi a is ene ne nkasa wo ni peda wo ne ne bese me yi me safi so enti ene ne kokasa ne ye hu da mo be sha ye nyina ye be fi Pastor Julius ma wakwa ba na wi ma me jo so pa okay nana kwa mame mu akwa ba okay boko de ene na sha ne sopa e ma me na wi pi work natural 3p garlic mixture massage to bedro no bomodi ane ma sanka bi eye natural nti wonu mu a yade bi e ha obi a ebe koda ne ba mystical na ka ba pidank angelos enye na 0248928824 0248928824 grow fine batonic emojadro papa wonu mu esiesie wo mu apomden bibia tumi kwa kama drugstore pharmacy ukwa grow fine mojadro massage to ntu benya bi 0244596532 0244596532 Rock Clinic Limited pakum edaso wodwombo mema janiki obwa ma van capsules jonso twam yade medfagin nombi na besiesi onipadua sciatic pain na abekọ arthritis ni na abekọ bebo ma moja de afrisane eye ni onipadua ni obia no medfagin eno ti Rock Clinic Limited ala babu station woni School House di hwede mo freyan wo 0248885040 0248885040 Caristic Ventures ya desire mission ni J capsules aba ode bu agonoria syphilis na san yade be ma oba no bi oba wase ya na wakekawo ensuo gu be ma obema mu ayemre mesro za me ne J capsules fa J capsules mienu za me yensa no bi na abedi ho azanse e de akere me mema e hye ma mo no ma hye mema mo no sase afenu no mienu nyina no ye no obi ahunu sampa ensakraye abazar man capsules be ma no bi na mu awosisimden wabo adabridwo odi no be ma za man capsules hindi e ba me malaria fever typhoid diabetes no bi aye na honam ta aye ohene pa hindi e ba me no bi ebeboa o kan shi draglin he ba pharmacy chemical shop mo enye na Caristic Venture na Zahara no pa bi 0248569335 0246 348334 0246 Pastor Julius yeshe na yenua ba ne kasa no adwoa o kasa be ma na ko han de ama no yentumi ne brainti ab ne be ma na ni komo akwachi ba be ma no so han be ma so han da bia ma say eno de say uhu say tisa it what it says man chetefo all say ma akola na duru ba bi ntino yero so pass one nsani bibire ho a obekansa ma ya ma wanya support free atiefo aha number 1 asem obetimi aka bi ni say obema yehun say be ma na eboa na o ma no ntimi mboa na saa na ma ya atiefo say na say ma me wa odo ba wonti mo na obi ba eboa na ade na o pese number 2 ose be ma no ose odidi be ma ta say nim say adu say adu bo say den aha ba sa nso a no nso no say de atiefo so be ka say na ma me nipa na o to no ho saa ne ade say be obinya sympathy e wa bondenti akra ne nsam de me o ka say nim say de ansam ni bi o keka no na no wo hye ma me no ebetumi aya na bibi sa badan so de sympathy wo outside but also the home say mama de bi ka say tu fu no wanti a wo kwa anti ade mama hwe abrabo we ho ba bia obi gina ono obehunu ho no obi kotu ni ohunu obi okotu wo say ya baby ohunu no wo je say de wo fa atwede ansa na wo hunu nti abrabo wo hwe obeka say unni bibia so nye bibia na wonimu especially when you are in this stage so me no akwara no ne ye na ho de na anhye anya me won ewo na ho siesie kro de gina ho no obi tro ba say o say de be silicon obi tro ba Facebook na enye bibia say new silicon enye bibia say akwara do bo sa bra we a ne biribi na asie mama ni me so say ne ba ko no ne te ye ana ni nua ma ni nua okay enti ede be na sie na de entete no ma abofre ya life a wo bonie no kwese obi dem a say nya problem mama wo sa branta no e kasa no o kan ma
ebe yes ase maame no kura no omo enjoy free be ma no ubusa maame no oso wanjima mo straight answer afero no ko ba be nto ane e na o ka so onko straight ahire so pass wona je se abonti amani sika depend na saudi we na mama ya no problem no mum pene so mo ban ne be ma no betena because of say bia mu fi say onye nipa mu bia anase say mu fi say na honye anase se mo busu no kwara mo expect say yo enipa bi sa wo na se bi mpreduasa ye chiri kokwa yedi ni ma se mum pa a caliber of person of babusu mu a ni sika de ba mo je se ma ni won gana si ni kurada ana oye de oye ya kamedi ho yawo na bia no ntimi nka mesi so se mo ye di ni sika dia Argentina akola no se ono no pani am bese beti ase ahun ha bi ha oye busuani ade so abonte so no so akwakowe won onye busuani mama I think the issue yanko deeper na ni obi ho a yenwa ni ye na ye hunu ne keye because enima bebre wa ma twetwema so enima bebre twetwema so pa dum ma yanko biem na ye hunu kwan e befa so be handle ye be ko biem because ye invite won no ye be ko biem ye hunu no kra e wa asem no pa okay now Ayiko seasoning powder Elan Spider trading ventures na dia ba Ayiko beef seasoning powder Ayiko jollof seasoning powder Ayiko stew seasoning powder eboa enutima osaka bi organic supermarket we friend 0244 160750 0244 160750 e ma na mo pese moto ene monofo ya akase no Bible Center new discovery ya dia ba enuti brana ebeje hama ya no moto ne fa coffee fa otono so na enye kama e be cho se de bisi massage no na enu nchese kase ni no mpeni stroke ni yade ayasa ne yejai ye ni nyina bom ye wo kumasi atoso agogo hospital no enche wa fracture foba e wo 0244 083482 0244 083482 dani ebe trading center ye ni mu ye ni se ye ni enupa dani eba mesha ba obi anu bi malaria fever typhoid jaundice so na me dani to ne ba mesha woni moja ba ufichi krom nye wani so brew dani natural back capsules emema nkwadro mo musisi moden dani eba ointment obi adesra dani prosta emema nkwadro support one prostrate no Mr. Fred Men samenko apidan adom chemical benya bi Fred dani eba e wo 0244 364651 0244 364651 channel so ema me na wiese ka fefe capsules dia ma se ajatum low sperm ka bema obema mu ayemre we me so wada bomodia na ne nombe sanso eno oba wakoso kumanum na eniema nkoye wom wonso no nombe dani eba kore na apidance ma na bo ase ousko bi kokko for Harriet I was 0207 183819 0207 183819 na ma wonsa enka be quick credit de wo hia eno Ghana card brabanche bossia for 0302 200390 0302 200390 na 0596 92 0833 0596 920833 TCL Bomodia na bra na ebeto electrical appliances papa we akache edum ne wo air condition washing machines world class television aye ho na benya no frɛ 0546258047 0546258047 na yenua badwa deda wo fie aduonu nom 25 years etibum yemusa so 25 years no wo betimi decide am na ho anasa chenchena ache abusuafo betimi ahye no no me decide am na kwa mako matu odomu odom farming kwe matu odomu odom farming kwe odo na wo bia to odomu a ade 25 years 25 years won to mu bi mama mesro kota na wo de ho kotale wo dia ho abusuafo montale mo dia ho mo papa si ye gina mo papa asam no so obeka aye mo papa si o mo ware a eyeyiye na ye ne se wa bi ena ba o mo abusuani ena ono so be fa bi wo mu ena ono so wale bie enti akura nso be ko na wale a o wale a eyeyiye obi antu mi mfa obi ma obi na kwani die mu na okofa ne die na wode ne ba enti adwa se die wo pa no se nanimu ohu se nanimu nyafa se ne watwintwam se wo fon se wo yetenten se wo yetietia edu sa amre yi a mesere mo ma mefuo
edu samrei na dia da aso ne katrama so na ewura ne baabi saa na mesira no wope baabi na watena na se bibi wura ne niansi na wokọ na woba mesira wo yo ba tan wo pa so ne mu wo pe so agyan enye force because all kon wo kan ye na edu se ya ensem ababa no ensem ne susu okay wo ye ensem amako adura kekan na akeka baya anu eden aha ni ne ma meketua ikura na ware wo begu no ne ma meketua ye ware obetumi agu no ama ne stepfather no so kra no okosesie ya ne ma mesoso ene me kwa akobo so say team because baby adwo duru no wotwini a enye yiye won se baby obi be ma na tutu be ma na handa ya mame baby ametse do kra won ka me ho mi hu no mi ye ni sei se obi sha ase na wo ye sa ade na no mo pe baby atena intimacy busuafo se wo mo ware ne enye yi a mo ware se wo mo twempra no so koduru baby na se wo mo twe a mo twem munya wo mo na Mother's Day no anu eden maame wo na wo no na so eduru baby a wuntumi control no mesra wo mo ntwa so me da say happy birthday enko enfa emma Lawrence Anyako donko Lawrence Anyako donko yana senso mensa ne wafase ne wafase ni propa ena ai wo di ne ena esan free ne mame Bernice Opoku ena ne papa Isaac donko enti o mame no papa ena fe ni wofa e say happy birthday enko enfama mun kansha ensem mu na bra boso mama na onyini me penimpa mama say o wiase de ye pa penimpa di se nyame hra no na o ma no be nipa say o man no ya te den le target e wade nshira bofrey amen man da chi ye da say eye otwe ba pada masa je to badro no man memma nannom no nsu ni twa no na fagum num ebebe me say dido ba ne say na wo no mu a stroke ba wokọ o say ba wokọ ko betutu agu pressure ne ho ba kire ne papa ma pressure the pressure be free wi ni padua mu o de po ba kwada mu zanya de nyina be free ho be ma be sipi oba be sipi na jiro twe ba pada ma wo say ka be sesi a wo de wokọ pharmacy ba shop bia mu a watwe massage to wadro papa bi pa bene nyena fe Dr. J be ma peso be ma mu ye duro 0551228281 0551228281 na bibia anya kama Daiwood Aba Hospital Daiwood 360 capsules sisi yade awututuo sisi yade awututuo Daiwood 360 capsules Daiwood 360 capsules no kasam eye kama se adura gbo djuma ma bebe adanse na free bia ma ebo adwuma to bia nko jene de oba ne be ma no no oba ko 180 be ma ko 180 ukabo ma ne anya 360 ya kwete pe ko yes aha and Daiwood ointment so fa twitwa aposo no aposo fa bi fama sa watwia na bibia nko kama fama ho bibia ba ya kama fa 020 1681717 0201 681717 and 0244 88 6437 evangelist mami ya chia tiefo ne ahwefo ne fie ele rade asese ode na otwe akwa wiye fefefe mami ketua bi na me ka ne se abatan amuma adru se ofa bema na ode wasem be kom na me na me yawo mame na me na me yawo papa de beka ena wo se wo fa mesra wudi agro ye be chiwabo abatan tio enkwala no su dia enefie nti ne ye ka ne pempe no enkwala no su die na wo ye bata wo ye wagene se wo be koso a control no a ade a sex ye ma ni padua no di agoro me de ababo ko achi 87 fisa wo Canada pa hye ena kwade wo nya mfie aduonu nu o kwanso o chusu de ope 25 years wo na wo tia se ye abusua ware na kanisa be man so sika no da Range Rover mu a eti kama me nka abapo abega so ya busu ya de so sika an da Range Rover mu ana Valentine Day ya wo kreso be che wade yi and ya wo jeye ana oba na Valentine Day no wo se ma me 2 bedroom and a house bi the key ba jina oba be da me ne na wo ho enka cheze nka wo di mirika ko bi ante kale papa kran ka mo na mane se abrantie bi esidan ma cheze se de fi ni ne ho misra o ma me jai oba ne life man na ono ankasa emfa de ope yese ma akwala no nkwa abonti no kwa na de wo ho hunu no ba fi a panyina wo fi no afi wani
kind na wanti enti jani life ma no be ma no so ye tufo se wo we na ba bia wo bo efi a wo bo nkwantini kom efi a force emehwe wa suanyansa be ma yesro ne wakasa bebre but the ye catch on says ye be tufo na be fa efi a wo bo nkwantini kom se ye busua no se de yo ene ya maami ni nua ni papa ni ba betena si ya ba beje na ba na maami ni wa wana akwa no wa de ama enti suanyansa wo na fa wo adwene sabi wa nware akola we ya wungu sabi enyo no na ne bobra chese ebe ye wuyi ana se enye wuyi na pa ba bi tena ye kana obeti atie ye be sre de atwato ababa wa no chese wasudie eye na mum waboa na no wa ntwarusuo sa aboa na no wa ntwansuo ye funa ofiri wo ba na atoto we ma no chese wanya ba ma wodi wo enti wo ma me na okeka se kira no oba di bi be ye wo so wo ba su die na wo tia no ahwe na nyame atua oka enti jiri ye yesro ye nuaba ensembu wa wadwe se wudi bem but wa hwe ye e dia fodi be bro from ha me na pa ne chaw na ba ka akoma ba fo mo a wa ware awko be ye nhira ma radi nhira okay nyame nhira so say I just love the other lady, she talks with a lot of passion. Okay nyame nhira papa oni akwa say MJ Seafoods me boy one was say ensumu nambia ubenya bi ho abebia nyina ho abebia ubenya abebia ho na ensumu you know we koto nyina ewo ensumu nambia wo pe monko fresh monko ni nyina ebi ho otopos nyina ho ni nyina wo ko MJ Seafoods a wo benya ni nyina ewo enti tutubri kama na moto na kwaje wo de fresh fish for free enunti say ye de ensumu nam ni nyina ni de fresh fish nso aka ho ye be delivery no a na je say ye de abro delivery ni sika keto abi en na je say won so enti bomodia na bra MJ Seafoods hia bi untumi ma fa ye ne ya fa ento wo ba bia wo bia ensomu na bia wo pe bia wo benya bi ho na ye wo branches wo ba bi bebre Kumasi sunyane na nkran na Kumasi de ye wo Santase runabout ye ne Mekom no na ebofipam adjacent na ye ne Nagis Angel School na ehwe enimo freyen e wo 0249479120 0249479120 Joseph Fashion awie wono na SS me kama opamenta de nyina ede hyeme Josie owo bom so wani meet me the spot the edition no se wo hunu style bi na ye wo fa me so twa nefa WhatsApp jo anase wo bi na hyeme na na kwa hye bi na ye wo fa twa nefa WhatsApp jo Joseph Fashion on pebima 0243 465 0243 Joseph Fashion number no happy birthday koma obrempo kwa branche wusu owo St. Louis Jubilee School odium ehwo no wo obrempo happy birthday enkoma enti busuapani ben na wukosusu ho kire no oka kire wo sabua enyo busuani ubekwaso ane na twempra bodi be mienu anani ensa kire me ba to bi ni pa ebi ni ya empanifo no a wubisa wo mo no sabua ye wo busuani no ubetumi ya bidi a kire ya akosie bi aka kire me se akosie bi akosie tele ni mame enmame onu pa ka tele te kwa yenye ya ebetu ya yari na yi yo me da so mame wo bonu aka sam wo se ebe a otiti ye no obisa wo na wo se oh bi kwami bi de yo busuani kwami bua ayo obusuani but mama nte manu mfani sika hwawuye wo wi ani aka je se busuani no ne papa ma friend papa ma ka to me usi me ka se ni ani ne fine no qualify ba ko pin na kun to ko fa de bebre wa me ka ajwa here party me ka the church ro amma ni papa se ni aka ma se dada esi e ko me wi a baba be ye to ma ma ye ni
phone calls no yako NS Herbal Industry be la family to eh yes NS Herbal Industry yen chiatifo na sabe ye ma mu adupapa emfanto ho esan se NS Herbal na duro na meka ho asem no enye obi a oyare da ho ansa no kopa bi ato da bi enye obi a ye bia ye na free hospital otwa ho ba bi entwa na nda so nyina sa da bi eye omo ho odin no koba no omo asem ne ye ka esan se emperenfo sisenwa ohunu ne ho so hwa wonyini no ayo tope na we kura de tie no se eye hunam nani na eboa wo na sisin kama e de ama wo eyi yare bia fi hunam nani wie na sisin hunam nani amna ye fe na ye sorochi kama wonam wo fe na ma ko na de hwe wonim ye se batakari do so nti ye hu kama papa ene obi e appointment eno de ye ka but wonim se nye moti aduosonson yonko ene sasabon se mobo achacha nti appointment ni ye bi wodwom enu nti na ene enye bi eni obeti mo mo na kwanya mo hwe ewo nua TV na mo mo wo eye Akoma for Facebook page no ene appointment na ni say na tie me pa cho eye nku krokrwa ni ti no eye blue na se ye ka blue a ni twi no eye ewiem blue ena o hwe ne to an ho na ewiem no asa bia na ye de ahabamo no achemfimfini sa ena ya tro ho NS ointment but enku no ointment na anka sanso eye green ti ma mimi yeso na tiefo hu okay ahwefo nso hu bi sane yete eni ahabamo no green eni sane yete eni eye green pepe so hu na we etise hu wo de fa ho anwunu ti se hu asra pepe enhihye enya hwe na dia nyankopon di nimdia ma opani enesa ode aye saade we sei no se nyame boa na saade we kan honam a ne ekoye wo no me se wo na abeso adanse no ko di na bonte so mankofo atibie ye ne ye nim aduro no de ye kan ye kana kokoduro mu esanse nim se ye di adanse aye mfere enesa ointment wansa na me kan kire wo ansa na mamfa number metiefo na ne onti bibia se no doctor nankasa ye krado frɛ no ne ne twetwe nkomo na ono so onya botire nkyerɛkyerɛ ne mamu ne hu ne yie na kan amako akotobi na odi asa ho yade NS ointment numbers no aye 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 number simi nu nyina ye Dr. Ernest ne number appointment yes friendly obajo se wa crowd obajo so na de o se Dr. Matiwa Duro Ernest ointment ho asem send the teacher mu Dr. Benya da aja kire mu yi esan se radio so bre ni sua na metumbo se aka na kakra bi de akire wo a Ernest ointment ameka ho asem yi de atia ne se eye enku a wode akutia yare bi ohunam nani kwacho nya hunam ni mu etue malaria ye ntafre na ye nom wo nkohono eno anom ye mfansa so te ase ye de sra keke enti se hunam nani
wo ho no fefefe na se nsam be sisi ho so obese no a eye earnest ointment na udi ye free ho no kro wonim se binim sha atade na kata so se yehwe ebon se nyame wadom wonante kakra wo ye adwuma kakra na mfifire tiwa wo sha atade na agim na no achi so da uro be do abayi wo no de oben wo na bra se na chiti se na skate me pa cho eye earnest ointment fakuti asanyare wa we me se wo to ba ko pese ya unyusu nwie unyusu nurufa na unyusu fa wo ha na ko wonya fa hodie ema no titru mu a mogigi kakra no na stretch marks wo mo no tuntumbo de entahu ni yie na kokofo no na wusa sha se papai wonim se na menimo ena no ya ye fa soja foi ni ani soja ni pani pa ya wo fa o yes adwuma no etwetwe nkomo afidie so no ka kire se oba stretch mark e wo ho a soja mu yemfa na menim enti ebe ha dwe se wo qualify o bibia na stretch mark e disqualify wo enti wo hia so banya earnest ointment na dia kwoti asade we sei bretia bi mu no na kono nya fa hodie na nigisam ne se wo yusu earnest ointment a ebo honam no ani toso honam ne ni toso enti utuntum ni yi ne ho kokos na show kama se ma kwoti wa mhira ni mu a wo so no yi oh ebrebia no wodo ho wonam ana manfo hwew ni ye pene a sister okoi a ewure kala earnest ointment utuntum be yi ne ho na kokko no so aba kama earnest ointment won asem ka kire wo obi a ya wo hyehyiw echepa na wo hyempa bo chepa pabo ko va wo na ho asem na meken titru securities ko adwuma ahomache na wo anwumre be hyew saa hiti no na hyem wo be ko dwoada tukwasiada nyame amfafi adako apropro ye wa wunyagefo entwa ma ne mansa wo hia earnest ointment ko fia pe wo dware wie an na de bia srasra wo nan ho na bia wo nan ho ahoden yade bia ntim ma ho sempo apropro ni bia ye wa titiri mu amko afuo mu no wo fa tachem ko afuo mu no apropro ye wa wo hia earnest ointment na nu nansa apropro ba yira na ho nantri paye me say earnest ointment wo nantri mo dwudwa mienu ne miensa ne nan apapa ya wo gina kire hu sa apapa earnest ointment me pa chaw ebe ye firi ho obo ha ne nantri se ne wo ka no wadware ya wie kura na ya wewere na epiapia eno na twetwe bashit no twetwe mu homa no earnest ointment be ni ye na fe Maa Akos bo ameni enka ma ne de no okay de ema ne de ye no ni ina ne say wo bo modia na wo fa sawa ye hwe sawa ne ye very clean ye fita kama na wo dia dobre earnest ointment wo dia tinku no dia dobre Akoma efe wo bo modia se vela kakra na wo pia e dia kwa akohye akosua vela no bia no bi ntiase wo ba wa na mu kakra na wo pia wo woso pia mo nko na akohye ho wo woso na dia kwa akohye ho yes wo dia bes ma be du emu edunu mu ho ko wo wi akokọ dware na yi e wa wo be hunu impurities ye be free mo be ba me si be hu abayo abi wo be hunu impurities ye be free kani otomantem no ono no ane nam ebe ye onwanwa wodim de onya free ni ho yi bibia free ho yi nka me si e ma ne di jade e ma ho ketua bi na ma ho na ma ho aye de pepe e ma ne di jade na so oba na di hu adansi wodim say ye tie earnest ointment ho asana me ka kire we me pa cho wamfa number ne ma obi o 0245 07 99 15 0245 07 99 15 0245 07 99 15 afa 0276 53 77 01 0276 53 77 01 we eye Dr. Ernest ointment ne numbers nam dia ma wo no ma me ka we ye honam na ni die na maka no ye ko honam ni mu we na wo no mako honam ni mu na so ko ye na djuma wo mfimfini ho no no eye awake natural capsule awake natural capsule awake chese sorry kentino ho kanya ho nyano gira yie awake bema ewu a enyane no e mani gire yie obate nka wo form ewu enyane no e mani gire yie pepe enti bema wutie me unya awake no a otanto nko ade to ne mienum yensa ne nan fa kogu fie ono oyere mo ncha nom oba ne benya ne so ne de na bema so nya so ne de enti mu hia mu a ani gie no Akoma efe efie awake natural capsule wo mu to kwansim da bia ani gie da bia asede
me say anapa ne awia na honam mu sika ni ho de bedidi mpo a ade sa mu woni da so because ani je be wie pay ya ma awake natural capsule na ade ne say wonya sa duro no a esa aboa ekanya nkwamo na omu no do ne be ka say e support immune system no e mani nya hoden ye nti nkwamo ne nya hoden ye adwuma nipadua na ahode no wonya wie ade aka bia e yemfaso ma e sa na tie awake natural capsule e wo ho e mo bibia wonya nam yare bi ye nim baabi akọ ye ni agura akodi adwuma akokodi ye na se yade na nya banko ade a awake natural capsule what's that so that them wonya hoden na bia kama enti aduro ne amienu kodwa so a awake natural capsules eye topa ye nom na fe earnest ointment eye nku ye desra ni mienu enti na nam se media ba no hye no nso enku ni dɔso na mom so nipa ne peso odaada wa wo si da bi nye we eno de ni tiri no eye blue na to ano so no yede eye green etwa mfimfini ene atwa ho earnest ointment no na mehia momfo na maremetie for na men sore so na ansana no mo amu wankra momfo ani enche o cash drug lane eye case work heba benya bi ho no mo Repash Ventures bi ho Tinated heba bi ho Base Life Pharmacy Nisi Pharmacy na Rejoice benya bi Afekofodua ye Gapsin Pharmacy Delight Pharmacy Drug Right Pharmacy Binor Pharmacy ho nyina so benya bi nkokọ eye Ouskobi Pharmacy Hillside Pharmacy na BB Pharmacy benya bi ye ba ye demo sekrom ha kumase no ye benya bi e wo Dani heba sanso na do ni kire Misty heba benya bi Kolena ke ba bi ho have me pharmacy na Chris K heba ye nso esreso ya nso no obenya bie numbers ni 0245 07 99 0245 07 99 the total 0276 53 77 01 0276 53 77 01 ye first nyame admada sende fire dem trade sende yo made us say for try and one bania be fa phone calls no boat at the way free kumase bon se ma akokora ne friend no wo kan okora pa o telling the fact because if a family does not share a money or problem with them they are not together okay yeah but see ania be fa phone calls Impressor oil na capsules cry shoulder bonya ya who send it to the floor who send it again my again my if you want to want ya boni obi ya wuta no ben nyina wo buo obi ya show the phone ya ku aduro mo na ku wo be ma wo ku wo ya ni wa wo ya so so ya to so so ha mo le ko kan wo ya wo to wo ya to so so pa wo ala no ta to ma so wo na chi na wo mo wo chi na wo ti wo ma wo na you wanna go to the also one man contract you so ba wa chi na ba sa wo bi no bi di agura na ye na wo chi ni an kasa wo chi ni an kasa wo chi ni papa ya busia wali ya wo ma ni ya busia wali wo si se na busia wali me so o me papa o na be confirm wo ha me papa e be confirm ya busia wali ya wuti so be wuti so papa no ma no pasia wuti na tell me say my boy no na mo ko ba wali fam timi kunchen na wuti ni jog ele mi ma pompo kan kan boy no me kan no pompo mi na wuti na wuti ya wo record na cho see you be ya ba da bo na wa nya nya kan ya obi boy no e fi ku le na she na de she wa na wo bo di mi ka wa ni yere mi ya fi wa ma wa Tini how bay na woman made you for any wabusia for the wafamo. Ma mufo, what do you want to see? I am obviously obviously when you move out, see the other bank that is to plan and see. I want to come and then I say for them. Because I'm not àwọn jọ ojú ìtẹ̀kìtẹ́ rí ní o wọ́n dẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ ní kò rí fẹ́ bẹ́ẹ̀ máa nù ẹ̀yẹ́ ní náà ṣe ní ìfẹ́ nítorí nǹkan fẹ́ òbí bí fẹ́ wọ́n ń tún ní nǹkan tí ó bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀sìn àfẹ́ńgbà àfihàn bẹ́ẹ̀ fún èèyàn ó ń tún ní ní ẹbí èyí ẹ̀sìn nìkan ti ìfẹ́ fífà àǹkọ́ wà ẹ̀rọ ìwọ̀. Papa 19